one me nanyum nti emu ho no na mete ho ebeba ade na ebeba anu emu ya na ebeba mete ho moye bia ama na ma me pempanifo no sa na omkoe sa ko tin papa ne so bio a papa ne ka kire ne se enyu obi na ebeka ne ba ne friends can say ho ne de this maame me na maame ne koe so nti after eno no de na esie wo to aso fa wie na wo maame to aso mfa ma wo pacho ho ne me nte hwi biem ebesine okay nti wo say abrantia ne friends saying father maame abrantia ne friends saying ya mama kwa ba good afternoon na mo agye me so baby amu obi a Akoma 87.9 FM ene yawada yeguso ekoye nim nyame ada romanti February bismini da to so nwhwe ene dai na wotenkwamu a na achese adum binti Akoma FM 87.9 Kumasi enyi aho ofenyi nyansa anya enim de enyi enwuma pa binti a adum arakwa na brane nyaso de na wa wenim so ene baby agi pinso ayadada baby ataidi baby asompa atie ni baby ani pahwe eno a ene Akoma munsam onua TV edamun live baby awo bia no ubetumi anya bia hwe tokro manchwa ni ntwono mu ubenya onua TV ahwenti bomodi ana ebi etum sa wonchi a eya na wafre boys no maberi scan ma onso ubeche na watumi Akoma FM 87.9 Kumasi 87.9 FM like yem page no bomodiana like yem page no bomodiana like yem page no emaye ai yakwedi nsemo no nyenye ni edi yede nanso eja okotra kwa wirimo ko na aponchira ni ti hu fifire ya strike yen enti ama yem Facebook page no yenya how kakra nanso sade etie bia no yempa ba osemempa ba gina pinti mempa ba enti yempa ba ye gina pinti sade etie bia no adwuma no ebekọ so YouTube Akoma 879 mo amon subscribe yem page no viewers na amon subscribe yem page na da Akoma FM 87.9 Kumasi brand so you get notified no wa share ama for so to me enya bi ahwe Free FM 97.5 eno ewo tachi my OPD Radio GH ewo UK wo mo biemu live atomu manager onyankoropon enkoso a Anthony Shirabosu so na Irene Bota 32 kwetwi ewo no odi ne dwuma tontas ne security doors make say wono so biemu hu ha ewo ho na Ghana Association yomo Mantova Viadana Italy womo so ebo ye chidom ne adontene pa Nikki Pizza Fan Club UK Mama Nikita and Akoma FM 87.9 Kumasi biemu ho a enei wo bianso etie bie nyame enkoso a na onhyamo na wonyem kase na nakua koko ewa ha na evangelist Samuel Mensa ono so ewa ha Pastor Julius Naba ewo fidua yim Ishmael Haywood ebo ye chidom ene adontene nana yawo ede enko Facebook ena so YouTube TikTok onso edemu a ewiai wonso betumi ahwe bi ewo ho na yetete abetie no yesena ne cha eno no prekonam yewe ne shonti yanko na yene yenua be ma bi enkodi enkomo na ye bedie no Akoma FM 87.9 Kumasi because some wom ema wo man this table kra hwe anatie netie ne yie pa be me na memo ahawie ena mama na mo hoti se yo Kristo adom ye ho aden se twira konkron no eyin na afri ba ye we dem da se be free enobuam no ebia obi nim ho mama kire om o kokono nwo a corona free na du bonfa junction no my free station go free station bi wono no ona me free ha me buy enobuam ehwo na wo kwankran kra no abon se Akoma FM 7.9 Kumasi enobuam wan hwe ye na ho na beka se no bewam enso enobuam bia wo di kwodi emu kura bone nobuam ayin fa adi asam ana wiei ode bae
Yo memo dasi message message fo ajo so machia wo message bia mako me ba cho me ba ya meni blessing pan am de ba hanom no enye boko sa na meni ge bi te fe milia e no buam se no bon fo mo wo no mamutie e bibia milia 87.9 o ya announcement wo yi na se meni tra 2016 na bibia mia ni chopon bibia mo no bon fo kra mo nim na 2022 mo no frame ka chem se okọ ni papa o infante anajo anajo de bari se de yen confante enti san na ko pombo anopa ana machi na ide okọ osi de be ko ena mia misa ko jan kwan okọ shamatale ko se okọ no wonko infante okọ ni plan o ejuso etu okọ no ena oframe back se akura bi ofi onom efe ne ma blanti opese oni din komo afre line na wonfa so ni din komo na me nko kan che na sam back na me ko ka che ma Emilia so afle we de onfa na no so the phone na de esi so dem na me so okay kofa na wafle eti wo kofa phone ma nko na me ko tempo ma na chi se mi tie de e ko so no ba metimi nya bi aka ti kwansi no sister mi no ma flewa won fa no so phone so no so why na de e be flew no so bla ya na be ka chem no so okay ma bedu no de mi ko fie enti ochina no mi na me pla enti opacho aya so na we de e plan tema me na mi ti mi ma entem sa ti mi ya mesala afa krum apatale ba ku bi e se de bia mi ko krum ko fa atade no mi so okay ti geli pe na mi bowla ba bi na mi tei to ko ya no ba ya na mi de mi ye madwuma mi ko twi mi de mi load ko ako supply to ba ya no na mi se mame ntubum se magimi ana etiade a mi ye ma una entenyo fe de mi ye ma de bia anopa 50 anopa 50 enti de mi 7 years enti de mi ye ma una okoji loan me enam twia cement esuo yi baku cement baku 30 pesos me cement oto nsuo 40 pesos na nsuo ni cement baku 30 pesos me no kakran wo kon wonya mhwo wo kojilo nam da mo se be total show bi bia we free tri so besi wase evi kura no se ma mon ko so pad kura no me na me to pad ma no bi bia me a etidio na nyofe ena okay mi se ofa mechi baby ama amani ama me pacho yenye de odidi matem so okay mate yentwa so sikabe no fama de ema so fama me ena me ko adwuma mu no ena me ko susu hu chema na fuze seni ge na ye meni nje eni makoma ye de enhia to be me de no so okay wat be bua me ena ko ye adwuma ni na week ni wie no ye se bo be bua me no be me ko madam fu bi ho ni ma se bi ho no ewo enkokokwa mu no so okay ti ko ye na ko chema father meni ge bi e fe ni milate na seni no iske bi ho no ba so obun kwasia no so okay oba mama de oba ba do na na kogu ni nkwan modi a oba me hono ma me kwasi misikan fast obe de obe mama nim su yo mate sam wono no so na ge ni sika me misika koku gen wono no e sika kuto bani na achin mitwa so ti ge no aye no fiada ko fa nkwan no no ni me maame ntokwa sem de poison begu na dwan mi sem ba be kunu gidi wan freme ono so wan freme ame no anka nchese me ba seni me enti me pa chow munye dai mun fre asumesi mi seni ma betinti e no kula nya no kula okay mati wan kan kire an fru bia no ni ma me no kunya na ma me no so no me ba ja odi on timi fa poison mu odwan da na ku me ba ni sadi ne nsheni tim widi sem se de engu ni trim enti yentwa so wosi da bi da no ma me so bufu no konti mo flame na me ban ti me ba ye no ana mo flame say girl no dey say the poison gu na jom da bi mi tim for poison engu na dwan mi na omo busafo no kasa che me na girl no fa chiri
call portoy ana Monday mi bedwa no mo chime konongo mde ngo tum ti adwada ti yawada no musema no asem se ge na se mi di poison me gunadwa am so there be between for poison e me gunadwa ni na say enete poison de mintimi ge na de meka na se ba me ko ebi mu de duro nti maye bone ukọ baby no mo de aduro ma se fire den fagu enkwanim nyanya den na ge ni dia oba usika no na wo hianam si ai nti omo ye nam si na se ni se wanye de anya de na musu ki wate omeji mi 6000 ansa no mo yime oh kiki 25 million no mo jime omo si yenwi ya se ko kasem na musu ki na kwesi ye gana busu afo bai eja me papa frim me ma me so sa tam no ne ma me nto kwanti ma me no kura no wantimi antena ase ami ankasem na wi ma me ne to kwanti ma me ne firi wo na gana bona mani ni na wi nam so oh mpenifo e pa cho bi difo mo fa fodi ni na de e ma me ni se mi difo ba de mi ye na anyi odi min kan tentin fani seni before some day yi kura no me difo ani die bibie ni a so ki wate John Pata ana gana se wachimi tumu no da hotel nti hotel no da no hotel sika insu sika edwan sika 15 million mintwia so mama be pa cho se miniska we koma ko bobisia na mo ye de di twetwa sade no ti pa cho osi de bi ye kan 7 million ni je no so ko faska di twia na ye ko ni ba ko twetwa semi na 35 million na so kimati o de a me ye djuma e de twia ka afro ko ye no ni ma me to kwento eti ye honum na no mka chense ye twia bibia wie na mka chempenfo ne se mpenfo e ba cho ge no e de meka o de meka e ka no de me no ti na mitwa mo nsam ni pa cho mo fa mi sika de e ma me o si won twia am on twia se no de o ti mga se won twia eno ye susu etefo o da mu ti se uji loan bank na tu susu ho no ma se ma baji loan ho no na tu susu na me tu susu ho no ma susu no eye wo de anase eye me de o pa no be tu susu o pa ho nto so wo de o tu wie na uji loan no na so wie o beti ma ju susu na me se fami susu ma je loan me se me twa wie mi ko jim susu ase mo fasika ne de e ma me ade na tu susu gu ne ho dabi se bebi onu no je loan no hon ma na me so me de bijibi ena onu kra no koje ye no onu na di ka koje ena onu no di mi ko hye mi se mi pesika na mi kokoye lances lances na mi kokoye no na mi sika nya de enso ena oye se ne sadia kokoje sika no na o ye de wo mami bi am so ki mate koje na mambi onu mama koje no mama 1 million 10 million o si 10 million no betwa de bia betwa blanda bia 50 opa me mususu 10 cedis opa me mo ende susu am susu mate ti mi twia ma tu susu no e bia mato e bia le bia me 50 sa ta no mi twa wi na mi twa ni de ma no na mi se twa bi ma no e se ma no chop money sa ta mi de na ma na mi ye djumanti ne sky de e o me ho na mi se twa bi ma no ye bibia enti e chire no am twa 6 months enti wonum na djuma ebeye basa wo ho na mi tu akobe foforo eno ka che mi se okay e pa to metwa wie ese susu ne da oni swa nti mi pese o ma mi foforo onye foforo no fo ma me na mi ntwia mi de yade no jean 15 million eno so mi twia no so mi twa 600 na mi twia 10 cedis mi twa 70 akwase so mi twa 75 70 cedis eti nam de me dem susu na na de me bo okay nti mi twa no wie no na kwakwaye 12 no 1 year no okay fine nti mo no na me bla wu ko pepon
ɛna mo se yɛmma yɛyie na mo se medwuma na meyɛ nde metimi yɛ dɛ ɛma nti ɔmo nkɔ ɛna mo se anuafoɔ no ɔmo de yie no 15,000 ɛna ɛbɛyɛ yie no nti anuafoɔ no mfa 75 na ɛma nso fa 75 ɛna meka kyɛ gɛ ne sɛ ɛna mabɔ susu bi wɔ hɔ nti opa ɔma mo 2,000 no nti ɔkɔyie a na ɔmo yɛ yie no wie a ɛyie de gyefa wɛdɛ ɛbɛto me hɔ ɔdi a na da bɛto nti Jesus can be no fa kɔma no na mo yam de bɛto gɛn kɔ Jesus can no ɔse 2,000 yɛ bosia nti mi ntwia no so kimati me dai me twia na me sɛ bɔ susu no eti saa ne si 2022 mu eti mi twia na no 4 months ɛna sa ade ne dai esi yɛ no eti wie no na ma bɔ 1 year 4 months gɛn si on face kei mami fa ɛna police station na yi ni na bibia mu me se fa sika bi o fa me ntade wo na so pɛ me chip me mpa bo kra so fa wo de mema ba ko so me se fa so wo de wo mpa bo aba mema na ma ko school ada ne ba na na apɛ ne ba ne se mi hwe 42 ne ba ne so hwe 42 se mpa bo a storm pa bo a ne ba wo ne ba na bi nya ne ba me ne ngoda obi ba na me hwe no ɛno so wo de wo mpa bo akoma no wo ntade nyina wo de ko ntade na ga akra ne hye ene na me ntade na oni aga ne akra ne hye nti ntade no se se bia na ofa ne nyina ofa ni na ofa yo se ebu no ma ko fikwa so ba me sia na ma na bia wie no na ma logo ena ono so ba me wo kono a na ofa tale we a ode ne de no ba na obehye me de no na ode ko obehye me de no ode ko a onfa ma bia me logo o hye wo wata ade de ko a yes onfa ma bia na logo enti ni ba no ade wo ye tomboy se ono dress it se be ma na ohun atale o mo se ende eni fe no afa hye okọ ni fia no akọ ragu bo ne man hye ne ba na msi bi de mitimi fa ne ba eni ne ba nya dai en shata de no na mi da che no enti enkwenkwen nya mi twunwa mi ntiase eni kutwatwa chip ni nam de ma no se fa oni ma me na kuwa yo wo ma me oni mi ma me o ma kun fiti de wa mi ntiase enya mi so nam no ko mi nkan mi nya mi nu kasem bia mi nya ohwe ti kwansi na mi se me ho do mi kakra ma koda hospital ma yesi ave do bi na emu eden ena mo bo me back kono ngo ya kwe hospital bo phone steward ono mo no de ono mo ye enya aban o ye ayinti yes ti me ko ho ena honum na nsuo ndi sisi mi so 20 aji so 80 nsuo 80 wo je nsuo makoma akwese 80 within saying 1 month and 2 months say 2022 be see Christmas mu na now da ho na me da ho ya je what how many months 2 months and ye bon nsuo makoma akwese 80 80 nsuo no kura no mo say 2 be come say 20 be come e say draw back let me see there be me say gina ho say ma pe gina tenten nsuo no kwa na say me kind of simple ayi tititi ana nsuo no kwa na say reject me say we ni na me ni na di nsuo nti bu ma me di ma peja me say ya doctor ma ble na I'm so okay be o si da bi o afi kwa se be mo ja koto miensa mo ja koto miensa ya no mo se yade be yi o mo nka yade se me kwa no hu me no ne yi no me hu me na me hu me no me hu me abonti de ne komu o me hu me inside de ne pie ensisi so na bi nso ni simi so moja emoja no kwa mo si san be shit ni 2 emu ni na dani emoja se ko ekwa na sa pie no ma 2 am say de si be foforo am tini ma block na ya doctor Charles na msi fada ebeju nwato si de nyame ase ma ene so am de ma me kama kakra chishai na mtimi didi okasi ebeyi mi na doctor mpacho meni
doctor pepa chomeni omodo ko no ani yoya dabi meni nyame ya maybe bia nyame ya me kra me ko hospital na say me frɛ ayi me di me ko ayi na me na me dware ye bibia doctor meni okay you are na kwa agogo okay fine doctor meni this time by doctor I drop ni biblia na me fengu na wani yoden meni ehihime doctor meni avre kwansi ale chini meni baako mi hu ade mi hu ade doctor mbacho meni we mi hu hwio osiwo hu ade okay ene fie ebeyiu Monday na ko agogo mrs you doctor ni jime me ko na meni baako nya baako hu ade afida we ni kata na transfer ba wie ne so etina wie nso ye dai ahihime na me sa ko nti ko agogo no na mde mani ko share machine no mogi mani omogi we dey hu bida sa na mo adai me so me ko no mani wie na hu eti om de me say ebia de yi f no so we dey bibia be dey okay so om de adini si so na sa eka so ti wie ni de ehu ade ba wie ni de bidi me ni ko share machine ma afro mu yi a wie ni so ehu ade bi mi doctor me pa cho me ni hu ade adai o se woni ko ye hu hwu asemmoa asenye yi asemmo bi go ni so asemmoa asa HIV moa asa eyi moa doctor HIV moa na begu ani so am ani afra ana begu me so mani afra eno de me ntina ba ko sem da doctor o si dabi okay na HIV ene se ka the whole Ghana ene na so ono pa che se wu ni HIV ese de na HIV begu ani so doctor ene se ka the whole Ghana nkomo mo sa yare die obi ani afra o ba yade no kwa wu so wu ni bi me so mi ni bi ese de na ne mo abegu adi so mo ani edi na se mo abegu me ni so doctor be ndey o si ebe ye pa okay kobla doctor de ma we call doctors ebe asimu ebe ne dey meanwhile ukọ hospital ho no kra na wo ka se we nye no wo mo ma wo try ba ko no o ma me try ba ko no kire a wo hu no waka wo mo de to so hu se we ye we ye bi me hu ni na ba ko no hospital ho anso na ba ko ko off me me ko share machine off afide doctor is there be adiwe there tuana mo kakra na emu ogu ani su de ye hu bi da wo ma ye adwuma na che na wo kesi there be emu first time wo mo hu no bi no no emu agu ani so emu wiase mu nsam dos emu de okay ma me commandante akọ ma ye tin anom se me sole ntem agugu an kontem enipa won mo ebe operation mo me tie kontem by 3 ene to so 2 tie kontem bi ko no bi kra de da ho afide me ko me tra ke ni me dim du fia me bubu ma sabubu kojo me bubu two troubles one god edi asem ni adam te me papa wu hwan na ebe boa me ni hu ade afide edu se me fon se mu didi a munka flow me hu ni na esei me ni gu me ho me twinso gu me ho we di no ya we dey two troubles one yaw ye the pictures no begu so na won so wa ba behwe bi asem na wa ka no ya asem o ye nyanwie impo ye nuru babia de aka no ena edo so two troubles one yaw yaw so ye de begu so afidi Mr. Makuba ya dem sister minim enemy su usukana ma bebubu adi se o fami chechire so ahon be sei se me huni na me ko be mi bibi gu me ho like me ko toilet gu me ho me ti me nya hwe ene me ko toilet nu junso okula bem
every day sister na adding no tam hwi fi kono no bom santan okay no bom santan e ho ne yedro hwero no bom santan to ho because you beto aso e de free ho me pache wo ya wa wate ani foni o me pache wo de bra mame wo tie radio wa ho wo de ka kire wo bi say won fa ne phone no ento Akoma FM Facebook wo ko search wa na wabo Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM so no aha na wapia yaw mame ya we mame ekwabra we di abra mu mame wodie minie ma me say minie sebe ya wo be hunu se wiase ya yete hoi yente ho kwa dabi ahunhum enenam edoso enipa sani a wuhunu wo mo se wo mo nam nyina na ye nipa I'm telling you dabi ebi di wo mo nan na si wo bato wo ani abehunu se wo mo ti si ho eno mo nan hwehwe wie mu eni yenum epuja se ya enti se sabia so sabia nyado se wo mo ani atra wani ton se wo mu ade obi ya wo be ye no obi a wo bedi na tem obi a wo be so ni amba ho sama kire no a e pa cho behwebi na obi tia wo kura no a nipa wiye obi tia wo a wo be sa nipa no sorry jama na se wonnim nipa a wo mo wiase a obi tia wo a ka be ka se wo kura wo sa be ka che se pa cho sorry o se wo tia me wo kodi na tem opel because opel eni obi o wa shedo wa sheda wo opel oba opel wa tron mu obi o nyaw ya kohunemu opel ya ton wa man enti opel adi kitwe bi a wo beye na wo de ajeje wo he asa be de wuti we wo bo pampers me na me nya pampers mbonti me te pipa na mda she mase iti pipa nam da shema se chese meto me ye na bibiba treti nenam se gidi abusuafo tumi ntɔ pampers ma abusuani wan ma me pa cho bra wo de nani na me de hu no wati hoyi nani na me de hu no se ono na eda ho no enye sanka me hu se ono na ete hoyi umfa me picture you know na kanena na metiase na eno wo ho eno no wo so ye na mo fanka ho kanena na metikoko no de meseta ko kanena na metio no na wo bodi se kokoko bema kokoko hwamia mo fa no to so kokoko kama ya dia to so no na wo ya gayo na me wo fe me bodi se ntumia mo se me ko meka etimi dia kan be bisa so akọ make up ya na mi ma obo se na gumia mi pa cho peja na na ye ka asem no mo so kondo so ugira ho na usum we ka me poso ana o ye gayo na wo ho afa so na mo afa me na mo afa vi se etiga ni de obama komi se oba be kuma be na no akakaje nyina ada na pese okakrama na ana ko me fada me papa ko wali kramoni etimi nua ba ko we kramoni tina me pe living timi da me ya majo se kramoni die me wali kramoni akwa sori etina me pe live me da kramoni asum die na me ni je ho na no ate wani achi mako o design no na me design no na o design wani achi na design me ni achi die ne kule chain kra na de na wo pepa because na kra me chain no wo ba na wo ka se 50 series 60 series amento wo pa de ne boy say to de ne boy de ya medware so amede beche na wo ya guy go on ma 152 million beto na wo ya guy na me guy me si pen wa bobra ni bi pen na ade ayen se no se na me ni oba bi aka mo enti me ade ayen me fe na me de na wo ye me to wani aje ho na me to eye me wonti hu me ya me ye guy o be check e wo na ma ne pew na girl kula no be dem demand no me den ba kumase e de ni wula tin emema ni wono mpaboa ne train series mpaboa no Emilia me kan no bonfo etisase me twantro se ye bia humantu no bonfo mu flesh me boa
no bonfo Emilia efe Emilia se me boa yesi a table mako 4 and some birthday amano birthday omo wi nsa na ma de che omo sa to aso nye na won sine form ama oba a day pa a dem yakra say it is a day boni pa ne Emilia de yawa okoyesa what you mean aye we say okoye mi say safa picture ni oyare ne to so na a day me say land ye we ni ya me fo you know and the ho ya me pa am say you know comment come we na ye come me pa kala ani de ba we ni de me flem wo frame ba ko me so frame but manage we no pa me ni say me yali ye no must be yin kura no nkunto me body da say fe pa nkunto me body da hey me say me nene hey pictures no na me nyo obi ama ne me ma obi ama ne ntwi pictures ni o ma entade me ko boutique 15 1 million me entade pe force me David me boutique entade me avise me premier minister we premier ni eti ono no me hu no master boy me hu no and am here say mama okura de eyi ti me polish o kakra me na me polish ono obe share shoe am na man me share me back kuma say na J1 fancy Air Force ne ayinaba na me G Air Force brand new wine store oba o mom tonton paboni no bi so Air Force you say na me J1 me ko to ono emu me say enyi kura share it no e bi kura 7 million e si bibi de woman head you say dey that time no 7 million is 2016 mame eneni hihye bibia me million me gene so busia me na me jema no bibia na me efie million enti senke se metiaw maka ma bukula na enke fambone hede echemi ade wati ana kana bono pen dabi de okoye mi na mi ga se eti se enke se metiaw na maka na ma buku me mo ne da na me kwale me hede to ni inside abono enti yem to so no boam santai no boam santai nija omode me beto honum omde meto wonu ma ewlade hwan wana be boa me de bam mobo na Mr. Bako say oh ya fon kwa sore ni enko hu de ti a ede eyo sa ni koi ti ko sofo no hwe me din asemo sofo ne de ono wan kan chenche se na ede wan ku bi din ti sofo ni mama kwanchere ye bibia no say oh gewe munko na menko pana chew o se ga ben ge na efie Emilia o ge na wona ne ti ge na me ne ti no munko ko pana chew de ono yes adenti de besi bia no de won bia no be dey obeka ne kura chew munko nko pa efie Emilia ono bom efie Emilia ono bom o ya announcement ayi committee ni ba no san ono Emilia na mene kase konkupancho na mene ko to na busu opani ni ye frɛ no Emilia si dabi ma we onimi ni hwe comes dabi so bi frasa obisa wasama enya bone se ni papa mu asan ka be dai obeba babeti osi dabi na msa ko mlanche hene wo dabi wanko Emilia so nko ena mia me ko peni o no ka me ko ohene no kono tukwan bise na meni abrekire se meni wade meni machi obi ede eni ho se wani hu na de meni hu ade o wanti egusu kwa wo hu me dabi wo hu hwe biem mi hu hwe wani ya bia ye dodo na se ya wani obi ani fra na akata hu hwe egusu sakwa egusu kwa isi egusu kwa mi hu hwe meni no ebo kama bibia ye dwuma kama egusu kwa aden enija mo frɛ Emilia so ma ne di kwa nam si dabi asebe de mentra se meto na ko back to for sofo no am ko sofo e pa cho se ni again na ye so okay ko se da be dai e be frɛ no na ya ke bibia
omo frɛ girl na so o to kwan nti ontimi nye dɛ emma ontimi ma sɛ okay eti kwansi kosi ada no mo ma wa frɛ me hen makɔ na wa ma na me na sane kasem bia me di ayi ukɔye no wa ba o wa frɛ me ada na kɔye no wa nya dɛ wa frɛ me na me frɛ sɔfo no me sɔfo adai na o se girl na ba no mo se tesi akɔ no ba o ni ono ɔkɔ mpenfoni na continue week no ayi dɛ wa ba enen week about 12 na me si aso dem o na me frɛ Mr. Bakoka na me go sɔfo me pa chow wa uni de wa no uni de twiem girl be da se eseja the poison egu na dwa sim ba be kunu enti sesi no no so akɔ so mu nkume efrɛ me ni enti bibi o bia no me so me ba be abubisa no bibi o bia ho nka efie me na ka chem se won se me timo den pa adwen me timo sum ade wo jitu mu so no na aye osa se so fu no ni o se kasa kwa na aye dai o kan no won se me timo den pa timo sum ebi achi o ma aye chi wutu mu no no kasa nchirimo ni timo sum na mu no enya wani fry ne mu bu ya ububu ye no a chi no chi me tum no kura de ma se no kura de 20 da etwem se kanya meni na ka me ma ho se meni na ye senti na me so me ba ho na me so ko bi no se me mra bi o mbi oba dai wo beka eti meni ni ti na me dai me ba na che a chi me tum no okay afidie family bobon me je bibia manaka bibia ni mimu me je bibia manaka bibia ni mimu so fo ne se okay o je bibia manaka dia yanko na me ko so fo no hwe me wono se so fo eja yakwata sa ko so je bibia manaka so bua family nya bibia manaka onyem na asemo na no opeso ye dey oka eni na kwagina maame ne so maame ben o maame so efie milia so bibi wo ho wo so oka na ni nyina akwa wo maame so sade yin yen ko me maame no ho me nya me ho me se me ho beto me a benya afa ahodi a nko busa me maame se me ho beto me a nko busa fie milia efie milia se yen ko busa maame so ho beto wo a ena mo ko wo maame ho ena ka nti bu ko ka kire wo maame se Emilia se yemra me bisa no ena no so se mo nko Emilia ho se nko Emilia ho ena fi kra sa fa mpelfo se maame yenko ni na yenko trans na ye dai yenka o de chope bi won ma yempa ge no e bi se e bia e bi ase tumi bi di esu tumi be ye no e mo wodo beble e bi di esua e bi di ketekete e bi di beble e tu so de so we be ye e bi di chen ena ge no so chimbo so geno okobo so papa na onim dada minim se we na mi okay satam na o plus am le ho ne me dabi enko ho me say se wo pre ho anwa so okoye de ho nyama asem ya me che say woni ne twempra nyina no 2016 we started ne twempra no na woni so yo ba wo penro so kwa na dabi me jari ye ya ofa me fa chire no eno no di mi chini twa so na no do chini no di mi chini na no wan na ka che so do chini ma enyem lem de so ka se wo hwehwe bibie makodi po be mu pa o jere mi gidi se meni no ebia obi ba no ma me 1 3 2 3 mi ni na mda to mi usofu na meko abosom de mi nko so enti me le wo chiri kwa abosom fia na o de me ko bebe na usofu ne se obi de ko bosom so bosom na ye de on na ye ayosa sampa seni anu aye ampa bia me ko bia se geno se milia do ko bosom geno se geno o do ko bosom so ka ono ko se maame no eni no ko na me ka se minim asema maame no ye dey e kan kire no yesa ono ko menini sa etime ena ka ko ye no ukoye na ko yemi ena kama ena ka so bubu mi kura na yesia wasa ko se meni ayesi etise no geno ena be kire de maame no ko ka be ka kire no maame no yeye enti no ye mi sade no maame no ye hunu maame kuro me maame enti se bu ba che se wo maame ni Emilia na aka bomu no mo ye wo na se ade no
me come so for no ese me ko ge no na ge na yes enti ko ge no no so a o se ko maame no ho ono ne de maame no uko maame ko bisa na obeke bia cho de wo bi obeka cho uko maame no se da bi obo million na ko ye de e ko ye sad wo maame tumi bie na no kan sa o se million na ko ye sad ye from maame obeka wo dansini a wo ho a ebra wo maame kasa mo nko na million na ko ye sad ye no dansini wo ho me maame mi sister ayi efense mi sister mo me na de me abla me ne ko asori no na e ka kire ni say ma ye na ye ntu anamo na bibia wo mu bia no ye nye de ye nkoka enye difo atrofo yi bi na asena e bo wo maame baye bi nche ho enye bia enye difo atrofo yi bi no wakọ ho a ye bo maame baye o predicament no wo ma baye se obi ka kire say oh kwaso mesi ho wani no pono ho wanga se min ko maame ho o si ko milia ho ko o de mun ko kan panacho bibia wo mu bia obedai obekacho yes bibia wo bia obedai obekacho ko ka se mi su menya me ho fa wo de nya ho to a ne so fu ne ka se min ko me maame ho Emilia ne se ko maame yes Emilia no na point se so mi su menya ho to nya fa wo de ko wo maame wo de eko ene ko maame se ma se ne ge na ka etie na ye nya ye hia na bibia wo bia mo ye dai enko me maame se da bi ge no edimat ge ne so di na tem de bia me da honum na wo hwem picture me da honum no de bia no mo ko wo maame de ge no de bia mo ko problem e wo mo ntama wo ni hia me so ni problem wo mo ntama mo hia me so zata me yale da na me frɛ ge ne so me ni ge ni din komo e pa na chow mi le boni bia ma ye de fa che me pa chow mi yes mi mo bo eti se no o se umame mi de mi ni problem umame mimi da honum na mi dawo na mi jali na mi ye you know umame se mi ma upanemia nti bo so ko mo maame ho wa ko woni wa ne kwe dabi mimi de menti mi anko wa ne wa ne kwe mi sister abna eno mko bisa wo maame ene ko mi mu to mi ti na so fo maame nante ye bibia na fe ma maame sisi ade no eto ni ble ye na ye nko na gen ye nko hia ni enka asem na edai egwo mu no eti de bibia na point ni free ba no ye be dai ye be hu maame ne se onko gen anim na enko anim kire se gen edidi na tem eni so ana honhom eni so ma eni so na ukofa unya Emilia no wo de ne kwakire wo maame ansa wo no na twem oh ma me maame ye enkwanya gani besebi oni gani yesei na fe ye den na edru ntokwa we twa we ada ma enu na nyame na be kire wonim minim maame ni ye nkwan gani sini so oye bibia gani wo afi de be die kire no na dane odo na dane tamfo ntokwa maame ni so enyine even ne keche kwa no twempena eti bibi ni kura na se maame ni se odi watem kura na maame no ma ho fro ne ma no ka che mu se oh maame papa asumesi maame ni di matem di se ni se na me ya ide o ye mempe na ge ya sum oni maame ni ntokwa bro ni so wo abuade timi di maame na tem tutun huni na musumu hunu mo ntokwa na se mi hu mo ntokwa na se mi hu ntokwa na de ase ti baby amon kwa abusi free abobo ye mu se wo koyo obi hwe wasom no ye nkwa ye nim ntem enti e koye nam de me ko so funu ho na so funu se ja abobo mpe ya mame na ye hu de eye onde oye enti ye koye ye mpai bom na se ja ewrade ona de me ba ha mu enti ja honhom enye so bi hu nam de adwuma ewrade o din kan de adwuma no ti ewrade chotumi boy no yade e dan so no enye hunam yade esusum yade no obi o yes ade no ewrade chotumi yini pie this obi ahede mi kai mi tachi wa hede wa na wasusum
hadi mesi asemo ma many blessing na me can say me say we do aso dem no no be yesu so for we dey say we dey enye ade wa kan krampan ma kan krampan skeleton was no mpe as say so for we dey jai o say hwe o say dey o say nyanko urade say dey wuo no dey say no na urade fan ye dey ye mi si obenyankwa ne mu na twie sum lazarus omu susa afidemi sum ti no mpe benyankwa hono mana so fun ka che mi sister ba ko jami chi say onye sum so su na mi kra no eko mi kra ni mpesu ba na me da hono no asema mi ka che ma mi kra che nse me mi muda me ho beto me mesi no do me bia mi muda o mi asimi on bai mi tuba mo na be hwe mi a usu a mepam mi da ado ma me ba o be hwe wa na osu no onka arewo onka enjesem obeka sema ebia ebetimi ayede ebu obem say ebiti say wo en kan sema shana no me pese obeka sema sha o ma me anu wa bra wanka inka asema shana no nanja me ma me ase high machine so ebeka sase okay inti no honhom ne head wo no enaja so for no yem waduma maame adai ena oye nisa o se an eya no ma okasa no Akos te se de from na enko ntentem te sa ye beda yo ai na o fa me no ona me try no ye fa wo so ba bekume ena onye nkume ena wo de edu ko gu madwani so bekume na me se me a hedo ene sim gen kikan bai ti honhom ti si wo bi so wa nim gen no honhom e be she wo bi mu yes kikan sorry dem ho ene wo kikan sem enti wo bi na head wo honhom no fa wo bu mi na head wo ha de me ti ye naja so fu ni ye bibia no se ya e se de du no ade se mi ma we dru e de edwale le dwale mi be dwale de so be fa ba ho be dwale ahonu ma na so for the derby me mama dwalo ba obese no itime be dwalo 7 days u dwalo 7 days ya wa be sole anante eni ja ipa bubu ya ne de me ko ne de me ba o de me ko no de me ba o de me ko 7 days me kada se ya na me wie ya kada se ya shara so for no wie na masole anante na masole anante na me timi ko eba ye bibia na me dawo so for me mo bankwem okay me mo wo damti me mo bankwem wa sorry ananti nkwankra de awrachichere wo ho me mo bankwem na me yo ho dwuma ati na so for ni sati ye me ho dwuma kompa na de bia mi so ye me ho dwuma hunhum bibia vise na gen de aye na ade ba ko pe no peso ye me no peso ye no peso owie me kuma vise na owie esu sofo ni janwo esikete jimi kwa dey esi ho nkume neja sofo ni ye no se da bi me be chema kwanchire monye mo beto mo ko ge no bibi o mbia ge no be ka chire mo esu ekwai sofo da iko hu penifo ke bibia chire wo mo ge ni sinkonya ge ni tutu mami kase mo si debi ka me ma me ne se ma be simme ge ni hu potin ade a me ma ye ni ntia odisa ni fraye na atosa yale na mame me de ye me wanwan ne se ya wo ka se onim de wamu ntia me sre wo edru ba bi a ge ni ti me se kire ne se aduasa me yenu e ka se ono e na eye wana ge no o ti mi ka se million on kan chem se mi no ye me mi no yem na wuti ba bia wo beko bia no mo yes awo no so but omo friend no wantumi anka so no na yes me bisa ne say Emilia maba banan boy no boni bia mai bia ye dey fa che me ba me ni no etu no mo bibia wo bia am se me bisaw kan kore dey e kire me so dey mo no mo penifo ho no so fo no ho
I catch him say one say me meet more than me one say me yes ye twem wo ho hono mo no get no answer tipoti and can say wo do ko do so meyew one dem ba che no say ne dem de obi be yew won timi kan che say wo meyew anaso obi be bodua timi kan che so wo me bodua wo ko baby ne ko sim say obi bodua ko nipa no wono ma na won say nipa na bo dey abodua okay etimi le na kan che say ba me mani no me ko be bia c'est family be di obedi na ya mame mako ene mabojafo evangelist muni na mo ha so obedi tim na obeka se nyo no a se enhwehwem na be kire bibia be kire se eyampa gewe na yede eyesa nye gewe na yesa se mitimi twanto yede ento so na ko a onyai enti me baya mabojafo eni etiefuo akoma efefo medidwatoa ni bibia ma monfrege no musane se yadam te family yadam ti bibia menti die poti yadam te family te fam yadam ti eno no efe na family ja meni no ko menti ase de poti na me dia ye ntia disa yale na de amame enti wo de wonsusu yemu ne wadwene nyina mu ne wo bibia mu de eye abena eye Emilia na eye wo Emilia na Emilia se Emilia na eye wo a enko ba yi wa chense yi o because sa wo pesa wo ye be ma de pa ya mimi say no sa me ye ba ifo pa na be ma bi me pesa me ye no pa me ma na ni fro so ma me man ni fro me mubu no mekum ne kwate enti se Emilia pa na ye wo se wo pese wo ye ma wo reho abrabo mu a ko bekum kwate ebia na ye yade ebia na enye yade enye yade ba eho no de eye adwuma kama oh ma ahemra che sore enka ho yade ni nyina chi mubuo ni nyina chi eho no de power kama power wo jawum okay bia kama bia duwe ma chi sore na eye me won wase ade no wo mo susu se Emilia na de ama wo eye huhumu asem adan na sofo no atumi emubuye no a ugidi se ye de yenka asasa bi Emilia ebeifo ana yenka se Emilia na ye no eno de yenka ho asem but ono ene susu sa okay yetumi asa omubuo yade no eni yade no so ye huhumu adan na ni nante anka mubuo ne ho na sofo na ntumi ansa obi bia completely ma pa chome na masi se wo busa me honom no se even no wiase obi bodua ye fa to obi bodua na akobosom so honom na okodanjwe na obi timi uza wa kon pakono obi timi aboto asumesi monko na monko ka na ge ni nyintum enye pata na momra medan bibia be ye alright na se wanko na nkonko jantum na ge na musa se no agi se na ge na nyantum obedani dwane 1000 enyi because of no gen say I say ma me ne ka ho na bibi egum bia because obaje pato me ba obaje pato onye pato mubuo yade ne de ko ni nyina nso say ye lady ne na eye na ose sofo no so osaw yade a enka wo say include ani no wo say nko ani ni nyina nso etumi efri ho say sofo no ele me che say gen yes hade no o yes ana me course of no ka chem say e say wa bibia wi ba gen say onya ma menene chopper ansan we jadi ni mu na je say waboa me yasa mubuo yade na mubobo wani ni de age say wo ma me classic bibia wom ani na say no ne ba fine boy say won to be nhwam wani enfant na ma me fa yen kan say ne ba ne nti wo hu mobo na nko de onko pacha no yes na ye bibia fim koye saade no ba wo ma me ampacha wo ampacha ni oso ampa ne che so ampa ne che emma wani ne nte emma menini na Emilia yi wo hu ne hene no buom one of wa na hu no hwe so twen for so me taste and akwase ne pe me na me hu no and I say ne pe me hu no na ye kwaye awisanse honum na ma
yene kwa na mdiko hu gana me ko hia wo ne kwan be so ekwa yeo isanse mo fa wi ewo ti ekwa yo odika koja me ti kono koja me no ana na me yadwuma ti me so mo do mo nko na me dai me back ti gano kwa na ko frem na ya we na so ya de yadwuma me ba ti fede nwumle no eno ba me ba ye ti me ba ye em ko hwe bi ameda ti bi ameda no ana gan ye se okay bebi oda no bebi obeda no obeda me ho bebi obeda me ho em so okay yankoi me ne gan na akwa hwe da no ye bibia anti bebi me da no ana gan na akwa ti nemu no na me ne gan ko hia me pacho Emilia we mie wa no asere pese ope no oh we hono mo de me ne gan me nse ne peda but no ye area girl na we ni mo no na area girl no na wonti ne suban say bia what to say the bit na mintin suban say what to say on say na like ma me na ase adwini ni mitim say girl me ne kwakwaye BBC me ne kwakwaye da me kwose ne pe enti ono na de ne ho ba hye wa na ba ye na yi no ti nem honom no oba mo honom no na ma me ba ye be hwe kwan Emilia fa so to share ne so ne da ye because according to ono no wa hunu Emilia say wa sere pe anase bibia etesa wanse Emilia pe moma ye ntwa ye ho emra hunu kwane a Emilia fa so foro no run boxer na fe wono a e ka de se what na Emilia na tena so se dru ba bi no bu no bambalisio obekire ye 87.9 Kumasi because some wom e ma wo man this table kra hwe anatie na tie ne yie pa be me na memo hawie ela mama na mo ti se yo Kristo adom ye ho aden se twra konkron no eyin na afri ba ye oh edem da se me free enobuam no bia obi nim ho mama kire omo o kokono nwo a corona free na dubon fa junction no my free station go free station bi wono no wana me free am ba ye enobuam e wana wo kwankran kura no abon se Akoma FM 7.9 Kumasi enobuam wan hwe ye na ho na beka se no bewam so enobuam bia wo di kokodi mu kura bone nobuam ayin fa adi asam ana wie o de bai yo me dasi message message fo ajo so machia mo da Maa Akos me ba cho me ba ya emeni besempa na me ba hanom no enye boko sa na meni ge bi te fe Emilia e no buam se no bon fo mo wo no ma mutie e bia Emilia 87.9 oya announcement wo yi na se meni tra 2016 na 7.9 Akoma mu sam chumedie no a na waso eguso awutie no ye ne yawo damte na edi enkomo na ye interview mra ye ba ye bebisa yawo no wo kire se enyo ono ana se Emilia pe na mom no Emilia no ankasa na edi ne ho ebe hyehye no ono so oye be ma na je se wantumi anhye ne ho so na wodi ekowo mu a ama ne ma atumi age nsamo yi na questions ne de bi ho ne titiriwo oso wakoje aduro so wodi begu Emilia aduanem na asesa na adwene watua ne ka de ama no ho ma adwene ye mentanta se wonso adwene ye wontanta enye afidie no mfiri ha obekire ye mu oba kunadu Maa Akos me mo hawie ya ena oba pa na ho te se ya me adome ho ye pa na de yellow sisi fo enya ogre ne asi ya shede be ya shi ai yellow and black eja be ne David ase ya matiefo nyina aha emobibia akwaba edeba Akoma FM na fe onua TV so ena kwaye ya wada de na chese wo se ya bane no bedi nkobo kakra efe apomuden ho edu ya wada se na sa ya ma medical ka chira da na se da no anye da enu ntime se wo se medu pe wonyu afidie no emfiri ha na obetie enkomotwetwen ebi esanse ama me ne wanse na efiri yade obi nso benya wa na efiri yade enti eba ne ye ka yare ho asem se ya mesrew na wonya abotre tie bi drobani enyiwa afidie ne mfiri Akoma
wa wo hwe o TV so enyiwa fidie ne mfiri wonua wo de tie ne kakra bi na wapom de ho nsɛm ekoyi a ɛna betumi atena se agina brane atie nkomo de a ɛkɔso ɛwɔ dwumadie ɛso ɛna nkomo yɛ ne wo AD free pure natural I the 3P garlic mixture abadwa so ɛna yɛ hwɛ hypertension emojabroso yaka yade ho asema kan enso bebre na hu sedie siti ankasa ene 3P garlic mixture edro papa wonum bia ebetu pressure sekora na afe wankasa nso wo hwe wo dada setena mu yie se na be ya yade yi obenu aduro no ebekọ na wankasa wonsa anya niema bi ema ne nkofa embro because aduro ndie wonum a ebetu ase de ama but won hwe wasetena yi a wana beku hu nkakra pa esanse aduro ni aduro wonum a ebeboa wodi ye number no ebia last week ye buy na ka person doctor kasa 3P garlic mixture etu nyare wo bebre ase ma moya reso a enu nche se 3P entumi moa enti ne ba doctor se wodi ye freme na me ne won kasa yade na eye wo no ene ye ka pressure ho asemi obi de enye pressure wodi ye freye ne ene uni nkomo obu nsa na emaye wanya siche yade wona ase atatai che se ede na eye wo wodi ye frɛ ni nkomo doctor be kire wo se duro ne be boa wo a obemu akọ na akọtọ 3P emwa na apa baby atena your number ni frɛ doctor sisi a ne eni nkomo 3P garlic mixture your number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaisa edro no eye 3P garlic mixture edro awono mu a wa utuche ede ma edro no esanse se anopai na abanum bia enura nwumre no bo say yes wonum bibi papa bi akoni padua num na ye ka se pressure ene de ebe de no hu se woni padua no wonya pressure wonya mojabroso ana ebe de kwa na wo hu se wonya pressure ana mojabroso ebo won kaye a se wo ko hospital ye check wo BP a wotimu se woni number 140 de kro just atra level nurse no pressure na kosro se wonya 120 over 80 then say oda form kakra na emo me free 140 kwode nurse pressure e kosro eno ne ade abedi kan hu me ka se obi so hon no hospital no won kobi enti won kwakwa na wakohu ne pressure but what one mu a eni me bi da di woni paduanim ema ne hunu se wonya pressure ebi nie se wonya pressure ana pressure ebo won kaye se mojabroso ebo won kaye a otewa wona ase timi taatai wodo wonsam mia wonan no so a wobonsa na atom na wontiri mu twetwen woda na dwo a wontumi na ho hyehyew saa se de yede makobia fa ho no emfifire betew saa na ade ache na ena korokoro achew chesa o pressure kosoro na wadwendwen ne we koto ha na we koto ha asa wo na wo dwen Ghana ho aye Ghana yie enso so no untumi nya Ghana yie na dwendwen abeda wo so saa onso ade a wo dwen krampo no untumi nya ho hwe anadwene nyina wo na ade ache ekobasa ade be na wuti edwaw obi nso de nya na wantumi ana ne ti dwa no o ni ti na dwa no frimretinti besi ne edro be no wonom ye eye pressure na eye wo saa no eye mojabroso na eye wo saa no eye pressure na ebo wonka ye no obi ti eye ne ya wo siri tese ya as na ni etutu agufom se wo hu saa hawo ye bia edro ba akopɛ na me kanfo de ama 3P garlic mixture afese wonya pressure ema wo ye adwuma kakra bia na wabre na waposo nyina ye wo ya afi enu akire wonya pressure eni akoma ya de nenam bosi wakoma na ebo se kim na obose nyina ye wo ya de enti ekoba sa ne se akoma ni pompi moja no na se moja na ntumi ankotwi amfa entini mu ankoye adwuma e wo seye ma akoso bekom no na srade bi na akohye wuntinim na emoja bi na aboto ahye wuntinim e de sa akoma ni pompi moja no a enya ade ebekọ enti ebesa abo abegu akoma no ho entube na akofa akoma ya de abrɛ ene wan hwe yi a ne de wo akoto hospital ne de mframa e kwa akosiw so mesrew so wo so akoma ahye ase ebo kim na ama wo buse nyina ye wo ya pressure na ebo nkaye pressure ni akoma ya de ne nam eti wan hwe yi a obeka se pressure keke bi na ye osan so bekọ no na afi wakoma no wanya problem o ya de kakra bi a na wabre mesrew 3P garlic mixture na nom ne hunu se ye waduro ene ye waduro ye number ni 0248 92
8824 0248 92 8824 afa wonya pressure etim woni so briw ena bo so bi nam dwom ye nso no mukum na oda fom enye twa na wotwa sabi obekom no na ye pressure na ye ne sa ebi de low pressure ehye ne ho low pressure no kwa de ehu si bibia o eno no emma bibia na adi ewo nipadua num emma wonhunu se wei na eye me ehye ho na akum low pressure etimi twa amanfo hwe adwaye no omo wura adwaye no mu hwie nsuo gu omutim no oh obehwe wo sesi ya yes di kan bo nsuo gu na ase ansa etubo se betwa na hwe ne de bedu hospital no yes ye pressure de hin bia is low pressure enti emojabro so de eyarebo ne pa ekuni pa organ hanso ye hu obi boda yes ade kye wa ansore obekomu ano na low pressure na ekunu mesrew ema low mekun ene ma high nso mekun high ne de ono ekeka obema niema da de mu ahunu se we na eyew na low ne de ye dada for se obekun asie enti wo hon ma se wo ye obasabasa aso akoma ebo kinkim eho na ejai eho ase wuntim twetwen eho na ejai asa nye okese enti hu ni se wo ye okay eho na aba low pressure na eyew sa no ba high pressure ne de eyew dendende ma hu sa de eye mi de eye kume enti pedo papa bi se 3p na enom number ni 0248 92 8824 0248 92 8824 Maa Akos binya pressure so a edimitua ne ho mi o okay ebi ono bo se akoma ne chase se ebo kim afo ho mi ensi so na ho me ne ko so beka se wanya asma so nya asma eye pressure na eye wo sa no misrew p3p na nom na abehu se Ghana ha adu papa e wa ha e de ne kofa pressure de ba obi odidi anadwo anadwo didi efo no banku fufuo ambesie be 9:30 no ni asem no enti e de se de ba ko ji se wo sha se didi wa to bedu fire se why okay e so mo de ba enti mo ncha se fa fufuo ne mra ai because do fie na wudidi anadwo a Akos enye o pile ikwadua ne ntimi nnane san fashion fridge ma de cha no ato aso eno sa na e kama pa etimi srew anadwo didi na ekunya yo anadwo didi the pressure ebebrew afọ obi opensu a enwunu wose me pedi a chere ye na ekunya yo se me ba yo mo to party yo mo to e go be party star owi ene wo bonsu a chile no de aguso wose ma no de anwuna me ho ntome ubonse wuntini no ehihiem na ededem ubenya pressure obi odwin bebrebe untimi nwene mfa basafanto otenten so the bible kan ye no to be good na fire mpaibo yes abenya pressure afa obi a wabre pans wonna ubenya pressure eya home wate ntina adwuma mu leave wom kone koda didida a obeya kama ebeboa opa afa obi onom nsa bebrebe mesraya na wate so ubetimi nso a na wajai ye number ni ejina fra doctor ni emonkomo number ni 0248 92 8824 kuma se boru akwale na heba Dani heba Kriske heba ubenya 3p hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa koforidua ye Gapson Pharmacy mumuni Away Enterprise ewo wa ye ne cathedral ne di nhwene mu wo fa kwadwo ewo temale ye bembe electromat no ewo no Kings Walk Cove Sam ena Angel heba ewo Accra Okanshi wo de bia eton bibiduro bia ne pharmacy 3p garlic mixture nyame aduma da sene nyame ensha papa na na krendu so de yakoti 3p akache piwak natural akache akwaji 3p ose my name is Patricia from Kentampotafo was Maa Akos. This man case is serious yes serious ampa sister yes serious ampa was Margaret from Kaswa. God has done some Obibisa is he still blind? No he is still blind. Then you know a fra egusokwa ya ehunu ade yanko na ye ne yaw entoa yanko matwetwe ne so yaw na wo say Emilia ehu abode ho so sa se bia ono ankasa ebeba beto ahya wo so se be me na famio fame na me nam kra me man sempe famio fame na me kondo Mako remda wasi yanko sabe bia ma
ya baby mu de to aso na ko ayie no wo bra na ayie mo fa ayie no fa tonso no wo de no ko sanse nti ko ayie no nti me ko pe da no o si baby obeda no na obeda o ka kire me baby a me meda no no obeda am si da bi se wo di ka ja me eti ko baby o ye de o da o si da bi da eti mako obeda me wono no ene me ko ye de ko da no so obeda ho no na wo pinche no so wanka hwe no wan pinche me wanka hwe then se na wo hu mi wado na sie because me a enka wo ba no beda meka ka so obeda ka me firi akopɛ baby for fra eyeye metimi kra tra konya so ada we be mako be ma de akono na etimi hye akono so no kire se o se me ba ye no na ya edwuma na blenti me ko je ye na sia nam se ma me ba be do no so anu ye nkoi em ka chense na se wo ba ye no wo da ho no si dapi ti ma o ba ye no akono ye me ba ye me ko ye me ko lu adem no mi se nso dware wow na wo ba me ko da yo ono no so se bi e de edware njo dware o ba adem o de ho sa na ba yes naked won hwehwe naked se yes na wo so hu se de ade yi bo ho yi nti se akondo na me ne ge de ichim na wo so akono hono ma na oba de se ayi bie ni oba de na se wo ko obi te one na fa girl no ho obi te me one obi anto one na fa girl no ho obi anti mo wo sister kan jo se oba we obi anto one mi sister mo na ka chem se mi ni ge ni nyai mi sister mo si yaw ni ge ni de nyai ge no kra ye mame mi sister mo be ye akasakase wo muntem bon de ye se na ge ni hu ade onya free mo woni nti ana ge ni nim de mi nim ade pote no be yinti o mame ni mi sister mo ya kasakasa eti akire no na mi tell you say debi my mistake create confusion ti my mistake ese mi komi sister mo na edai ko pa mo na cho confusion no minister ba ko bi ho nom ana ba ka chance mi ni ge ni njai ana ka chance debi na ge no open ge no nye mi sister unye me papa me osun eso bia ne papa ba ma me kro yes one dem ye and mi sister no ibufu yi se o akasa se media and on kasa mu hede ibi nti wo ka che Emilia se woni wo mu free papa kro ni Emilia no kra no wo fa okay na ni wo fa so ne ede enkasa okay nti e free wo no wo yi ne ho sa akodware ba ya wo so da ho no a wo hwa ade na apaya boys ano na chese wo yi wani enyi na afi kwa kudo nsuro asha se mani mu so na so de wo di ko wo mu a ama ko so no anu nti free ho no e na mpratwe no mpratwe ni start ya eni akọ wo ho because anko ho anka ko ba nka anko bi so maka chance ba de so ni da umpena ni da o hwe na umpena nyi de enna na so wan se ne pa no na de no ba enna me so no baby enna me kura ne nyem plan se menini o ebu on ma se me kodwuma ebu on ma no aba me ho ba me ma enya dwuma mu ho mimi be fia no aba na me ko ada uko o de ne ma ko check ka wonya sen da bi ebu satam na me galamsi nti ebu on me ko hyem almost be 1-2 weeks na me de nti wo mpana no se adwuma na wo ko ye na wo ba nti wo mpana no 2016 year be na ne jaye mi year mi ni jaye mo ntamotete ye 2022 ye ma 22 ma get as a January, February, March, April, May, June one no ena nsensem no lo hu nsensem no e ba ni wu sika kodi no fama me fama oni ade ene na we na wo se anya mpra no 2016 2017 2018 no de sa tam de na etete nti eche no de be yi no se nti wo mpra no okay nti ye hwa de aha no ye pe no kore ena de afrimu ehine fa na wo koye ni koy wadanfo no de wo ko hene tra yakwe enye ho me say wadanfo no odo ko eye konfo eye sofo difo wan ho odo ko konfo sa kwaye dan ene mka chance ti sie no sika no abedi no mende na o kire me say
ese obema de akogu nkwan wo ko ka che ne se wo sika akodi wo mpana ho wo so wo mfa ma wo enti wonye bibi mu a aha ana so okay je we no kogu o ka che so bedame ho na msi da bi o madame ho ana so beda ko fi wona msi ka menene wo ba metime ede akọ no so okay diwe ode se koko te nkwan de ko na nkwan ho na mde de kogu wo ko hene because sabre no mo ase momontamo sika na mamontamo titi o enti sabre no obeda wo ho sadam de no madame ho okay enti oji eduro no wase wontimi nkyere mu ye fa kogum na nya dan na mede eduro no ekuguma ma koti o eduro no koguma gani dia obeba me ho obeba wo ho yes obeba no mato ampra hwe ne so da bi mimi de ampra hwe ne de se mimi sika ne na ede enti oba wa bepede se oba ene menya nkwa ye de agim sika no papa wodi eduro no kogu se enkwanye o se koko se die mu emani dia na waba ho waba wa like obeye dan ene me se oba ba no baba me honom no mimi sika nti na me ko ye no ene nka bomu menyini mimi gidi se enti wo di eduro no kogum na asesa na adwene na watua wo sika dia ma da bi ba ko sa ayi a ekan menyini wo di gumu se ebia girl ne samra back to you back to me na monto am prahwe no so na minya mayi no enti nye sika no a se bia munkodwofo no na monsan na adwene se be ya wote ho a ebeka no no wodi usika abrawo no hanom na menchen yes omna menchen na monsan to aso meboa yes monsan to am prahwe ne so enti me fa se akwaye se obi ye obi for guess yes me di kogu na dua no oba na besame enye sa yes mako afina mati da o kana se wodi dro no kogu adua na asesa lady na Emilia yes na sign wa ba betina yes na wo pe no ase wo so okotwempra wo na wuja no dabi wo na wo kire say Emilia kra so okọ ne papa wo meboa ena wo ankoho okọ ne mpena ho enti oba ye na aka kire ne say ne wo ye ma ni nyina no so obesa fa wachi atwempra de a ene wo ne najai satam no ono ni kan pamse mamisi ni nche de ebiem na de meme tokwa me ne kono ono just say onimi ide ejai okay entokwa na wo ne ko say otwempra no okay eno na shedem na odem eno ka chem say na wakọ bebi aba me edi ntokwa na mami nye de emma ni nchembiem wati ma ko de kwesi enti Emilia na jai wo ka che say onimi ejai enye wo na oja no enti na wo sa ped back me die satam na okasa asem no na me sam pen back biemba na ade a eye ma adwene se sika ne kodi no na mi ja ene sade no ekoba mu sade no na wo pay Emilia back na wo person sign back eno credit wo ayenka wo pa na chawo se bia woni ne nkoko biem to mara no so wo ma pa na chawo pa na chawo e bia wono so de abufuo ena yes me ntumi ne won tran bia because se de wo sika se wo hwani wo man 50 cedis anopa no was man 50 cedis anwumre anameboa da bia mbo no komade bia 50 cedis anopa 50 cedis anwumre sa lo kwaji kwasi no ma wo no tuatua ye wo to atade hye no wo to dross hye no wo to pa de ma no wo ye bibia de ma no eyelashes we ni bi ma ne de hye ni na se wo ka menene traye ne tra kwasi no onto just sing it crunch da good pa de na to ma no into this lady no say bia bibia simple ena ne buofo a ukọ ne ho a we de wa wini mema asem de ben jealousy me pe until me twi hu ni nkuru ni ade a okay obesa back so ti ase wo pade no but won so no ye ho be ma senka abehwe so no so be back no ansa ma ena wo kwaji adura begu na aduane mu ama na di se be ya na adwen be sesa no asa be di wachi enye sa na tie no kwa enti me pa wo sabre no na kasa aba mo ntam nti na mo mienu mo ntimum meboa no kwa me na tra kwa na ntimum me me okono ono no bom nti weekends no ide oba
me adwuma na me yɛ nti na me nyata me fi sɛ me kɔ Monday a cars car adwuma deɛ Monday Saturday nwumɛ na ma ba fi nti bu on ma no aba weekends but sabre na wo kokɔgye aduro ne deɛ na mo ntam nyɛ fine saa yeah satam ne na ɛnyɛ sɛ ya kakola o na akasakasa na yɛ ewom yes enti na ɔma wo hɔ no ma me hɔ na wo so nkɔ ne hɔ na da bi na me nkɔ enti wogye aduro no wonya de gu na aduane ne mu medugum okay kwan bɛ so wokɔ ne hɔ ana wo dada no mo no ba da bi me kɔ ne fie me kɔ fie esi da wo hunu sɛ sabre no wano aduane bedi da bi sɛ me no me yɛ me kɔ fie no na oni hɔ no ɛna ɛpron no nso no na ɛpron no wɔ hɔ me kɔ a me ɔmo de ɔmo nim sɛ me ne gɛ na na ɛdɛ ɛto mankɔ ntɔkwa na nsi abɔnten o ɛyɛ dɛm meti ase me sɛ eti me ɔmo sɛ me ne gɛ no oti me kɔ yɛ no na me de minim sɛ nkwan wɔ hɔ minim so ayɛ nkwan ba me kɔ yɛ no ɛna me hu sɛ wayɛ nkwan so hɔ but oni hɔ ɛna akɔhwe aduro ne gu mu nti wo hwe gu mu no o twɛn ma ne bai because kɔ no oni hɔ twɛn ma ne bai dabi no sɛ na me wɔ dwuma mu nti wo di gu ma na akɔ me kɔ yɛ nti si den na Emilia behu sɛ wo de aduro abegu na aduane me ɔba yɛ no ɛna wɔne me maame ntɔkwa ade Emilia no maame na ti fie baako sɛ ɔmo bɛn ɔmo die ni ane ni eti ɔmo kasa kɔ ayɛ dɛ ɔkyɛ bɛn munya mo fie wo maame ne Emilia ti fie baako ɔmo nti fie baako ba me maame fie ni a no nso fie ni eti ɛbɛn good kwani 20 me for mo ntɔkwa no ho ɛyɛ dɛ wo di aduro no kogu aduro no ɛyɛ de aduro powder nsuo powder ɛna wo kɔhwie gu mu ɛna wo nu nkɔ anim nyame mo yɛ ho ban o nyame mo yɛ ho ban pa nyame mo yɛ ho ban yɛdua ne die mu yɛnsu no mu ɛne bibia wɔde akogu mu o sɛ ɛyɛ wudura ebia meka sɛ Emilia nso fra bɔnten bɛyi wɔde nadafo na ba yɛ Emilia fra bɔnten bɛyi wo bi ba o bra edi n'akyi sister mimi ne wo kɔfie wo kɔ a wo kɔ di die wontumi ni nya ne hoho ne ne kɔyɛ wo bɛhwɛ ne wasa bi di ama no na wo wonim wo di n'akyi innocent na wakɔdi bi sɛ yɛ wudra na wawu me sɛ wo di kogu mu na wo ka no mu ne million ne hɔ hwan na ma Emilia hunu sɛ wo di adura begu enkwan nim me di kogu honum no ɛna so on ma na me ma me friend sɛ me mla na girl ni say me de adua ko abegu ne ɔsɛ the point abegu ne gudu anse mabegu no na me da bi ɔsɛ girl no Matthias ɛyɛ me wan tra me yɛ me ka say repeat eti tam kwan so be kana hye no ɔsɛ ɔte sɛ yi as a strain ayi bi me hwehwɛ bi wɔ kwan nim na me de poison abegu kwan nim am say ne dey na girl ni hu sɛ me de poison ide abegu kwan nim ma ebia na aduro no wo di gumu a ɛwɔ dɔnhwere a ɛwɔ sɛ nipa ne di sɛ ebia saa dɔnhwere na ɛpa ho a ɛhoro bɛba nkwan nani bɛsesa ɛniem ebia ɛno na ma ne hu so obi apoison no ayi sɛ ade no yɛ saa no fiada memenda ɛna ade no si memenda kosiada yes kosiada memenda no ɛna mo frɛ me ɛsɛ girl no ne me ma me kosɛ me de ade na wegum time be na ade kogum anɔpa awia nwumra na awia me man kwan awia sɛ me ba ho esi de na hunu sɛ saa bere na wo kɔ hɔ no Emilia ni hɔ sɛ saa tam na me kɔ yɛ no me friend phone so ɛna so wo yi ase so ko yi ase wo friend phone so wo yi ase okay enti me pacho enkwan no esi ne bedroom esi ɛwɔ kitchen ana na wɔ veranda no so no inside inside down inside edem na de wo ko ba bi onto ne prum oh pron pron down by ayina say fence kin na say say na wo ta ko onti woni say kin na say nti abrebi obekɔ ba bia no wo ka hini but intimi ntum yes nti wo frɛ wo ma make us so poison no e de na si ana me ma me si da bi me ya de ontimi nya sa say o de duo poison e de agu nkwanim eti oni omo tonsan ho ti no ni ma me ne place ntokwa na ma me ne frɛ me ma me bai wow ma me frɛ bai no say Emilia say ma poison am say ma me tobo
meet me the empoison into one can mechanical the action no ban again Akoma kutano no man yede Ebekurano. yes just me call do mama me sab back and Michelle is oko hotel on the time cause so hotel bi no and me fast catch boy and it's on fair again mama one on fair again mama na bibia wo bia me dey on kan kire no adro na odema onim sometimes ene ma bitimi go wrong o what the adro ni be ma ayesa for girls fa kogu aduane nim na woni but onim se ebi wa ebetumi yakum no me dia me dia se ewuduo pa se ewudu a wo dia wonim o menim but wonim ebia na yenhwe ni se yo yaw ye dia wo ba ye hwe both sides ebia girl no ja wo no na ye ne ya eye wo ya because wo bɔ ne ho ka enti ene meyi na firi ho se de be ma bia enko ne ho me ma nya be ma bia nya enti meku no oh me timi ku gani se me ku no ato atweche se me ku ni se ede ya na o ma enti me ku ni se di poison ko gu na dwa no ayi na firi ho abufuo ba ya wo ba utumi ye bibia bi agese wo wi ansa wonu ho yawo ena me se sa adwen shit poison ni die ba gani cast asa no die na me poison de me timi ba say na me koye se gudu se de yo on fa mboni he de minim se na me sa di no sa me nya bi da etimi da me bibia wo mbia me de meka ena me ko kan sisi ti wan fa nkogum so wo mu da bi na emmo me ma aka wo me ma nya me mo bi anya enye sa adwene na ade kwaje aduro no bi mi se mi kunu mi kunu da na ne wo dia wo pe no asa akon na kwa ka kire ne se me pa wo chew de esi ye no entwa ye enti wo dia miama sanya ba na wo kwaje aduro dia kogu na aduane m se sa tam na bufo no ho ono no sa tam kura no uma ono no nkasa onye bibia nkasa enti sa tam na misusu che madam fo no yes mami sadi we say one initial 2016 and na mo be break somewhere 2023 right 22 to kwan start ye woni no start say mo twempra no wonu no fili gadochi say bia be ma bi dane so ye ne ho adwumada oh be ma da bi se be ma wa say ya twempra ya wa hunu se ne mpra ni da oh me hu bi wonu bi na chese doso oh me hu bi ma ko me hu bi wonu bi na wo mpe na se wo se wo na wo pese wo ne share me ma na se me hu ni se implants on ni down ba bu se o da bi on se adwuma ne ye no bu no bi ka se me de acho no e continue wo hu okay nti we hu no eye just ayi keke ni nkuntwen keke ade yi nso pe me bo answer na yera beba Grace Phyto Clinic and you know between common me pa chaw edru na wo koje ye no wo koye ho akande wo das because ni nyina ka ho bosom se na akoye wo moji aseda wo moji ho niema wo fa nko na wo busu a ewo nsunsuan so beba so ye beba abeje emuaye enti tweme ish ma me interview na fe ye magi Samuel ye bibia wona seda wubusu a wo de beto wo ebia na wo point fingers on Emilia ebia na eye wo wadom ontu bia kotu ye hunsusu so na aba so no be me na mama mu yeah Maa Akos me da sepa na pomu nyam yado na me de bempo bisa pom na Grace Phyto de wo ho se de yade sure bibia ye kama nyam yado me bia ye kama okay any family rem we me da se bebre na me share me nua ba one me ta show pa ene de me hu na yes Grace Phyto Clinic and Medical Diagnosis Solution you Kumasi Abripo Highways and Accra so you me kwabenya and I'm the apom de check Accra Ebremu Dr. PK is your friend Dr. Messia dear as medical imaging scientist and also a herbal practitioner. Into your hand, a scientific way, but purely herbal by a scientific way. In temperature, and my topic for the day, Maa Akos say about an infertility. Say Obani be my own some person more than 1 year. Next I warn him by and a case infertility. In temperature, so team will be me. Nessa omo wo conditions a me pacho Dr. PK with some more Grace Phyto mon fam dying na yen hwe kwan be fa so aboa
Your branches, they be a micasa branches, you know. Your Kumasa Brepo highways and a crass your Domico Benya. Me patcho de be a micasa speciality in a war. And then we are any Mamu Johnson tentem so. Now other conditions be as so I will be timid their account waba. And for we non qua, ubi habuns and the pressure costropa, the sugar level costropa, patch of brand managing mum. San ubi wabuns with a numbness, running back as extremity numbness. Ube uns and in sun and not me titia, and also it tells you said there is a problem. One shall be many a stroke, Kamana, yenting but your salty and come. Now conditions are mibo boss to Yakasa, but your daughter Piki was Obana seminti me for a show, there be a micase. So Banas and Yame field, and my refer mobile with me about my BBA so I farm. It's my daughter Piki was me number, no so I was screen or so. Obeti me afa me number no e wo screen so na beti me afa Dr. PK wo so me number no 0T44 0244 87 84 31 0T44 0244 87 84 31 Dr. PK wo so Dr. Mesia de e wa kra do me kwa benya na Kumasi so Abrepo highways mama ko say na me kan about infertility so oba ne be ma be your margin say omupa 1 year nessa one in ba and kasa infertility na prebebre no be hu say ye jai bomb depression no come so mama could you believe say memma na omu no kromo dos isan say bebre kasa o daughter me twafa me hono me no baby ko ye how would you know say baby no kra wo because me my adwuma bebre my adwuma conference my adwuma magazine clinic county hospital annual clinic the whole Kumasi Ashanti regional hospital be na Dr. Piki so me adwuma sa na ba herbal center so what you are unique na my adwuma it's you by experience wise no it's massive ankasa it's mama o bi bot me kasa o daughter me nyimo so me no bi na wo ho enipa na epa wo enti daughter tre mama report e chese wonim enti me de me nye ba bi okowe bi obi be ya ma enti e basa na be ma no obeka che be ma ni nim se wanyem no na so na bia na enti sakra ye okroma na ye se nkra na na nye obi dia enti ba che se de bia me tufu se mo pa wo ankasa mo mienu nyina mo mbra na ye nye hwehwe mu ma o bana de only problem na ye ja no de o problem na ya sheda ya consider na ya hwa na ma bibia ye fam I have a lot of testimonies amafo dia dance but me university me be friends medical law and ethics me farm in Crawford Mateli so ni no ma media dance media ni say uba na onya results akatre unia bi no so na Dr. Piki so me medjuma de bia me kasa I protect my integrity akasa enti e ba wo mun sense ma me pa show bema treatment no e ha dwen mama ko so bitimi there do so 3 months 6 months bema so conditions I also think to so one for na kokra 3 months and 6 months nemo oba de 1 month pe no nya okay enti so bema ba no low sperm count and no we friends azoospermia and kwa money bi ni mama cause me patcho a problem here na me rare hu ye pa because be ma do say ni betimi anu mo draw for 3 months 6 months ba oba de obetimi anu if bia na me bomb pai say man kra nya problem because on buy within 1 month 2 months obey okay nemo mema ye problem Mama Akos is a problem pa in patcho so tie nka no akoye simi analysis dey say morphology ahode no of man patcho brand yen show na yen show mo asana oba bi ho a de bia mika se man no so de no one obi a onya bibia fe say hyperprolactinemia oba bi obon so mia no for na hu se so bi free mo ba brownish color bi bones a reddish color bi ba it tells the zone hormonal imbalance untime nye man nye into oba bi a utim bia wo pa obi a mia no fo bo se so free mo ba no untime nye man nye amenorrhea de etimi sinin se ho kwana o mamu de ya kasa amenorrhea no menses mama Akos obi otimi bia o menses e me bia wontimi nye mane nye e was already waiting ma menses ne ba na bakama minimo bi oba ye ho na o 46 years wo we na ne ba no be 15 years 2 years na ne menses ma mama Akos oba within 3 months 6 months ne menses ba otimi nye mane ye into obi a otimi bia menses e ma wontimi nye mane nye ye free bi se ovarian insufficiency obi wa be won se ni kosua ontimi ntu kosua yi antire bia me took say at the age of 20 years 24 25 nankwa wo 36 nankwa wo wi na say school ni no manomenti no obi benya 35 years na afie no obewo so it has a lot of complications inti but so utie mi na wo condition na the for Dr. Piki usu Dr. Mesia de number Dr. Phobia sia de mo Dr. Piki usu Mesia de yepa as medical imaging scientist and also a herbal practitioner my number is 0T44 0244 87 84 31 31 Pacho, you will be a friend is say
STIs da bia me kasa de esi a wo ho kwan pa emma mu de ne enam yare nti minya ba bia wo tie mi bia bu nso nya vagina itching wase keka o wase hwehwe enso free mu ba saa de ne timi cause infection da bia me kasa fibroid ensi a wo ho kwan isa so bu betimi nya fibroid kese subserosal fibroid wo betimi de anima mana yeye ne mo wo infections a ACC tubes no na da bia nkwa bibia friends HCG histosapinography wo se mana omo pa wo ne twa wo de be majuma no wo se ya pa wo ye obaba konka so nko ye bi mo ha onko ye bi enti wo tubes na bo se no tubes ni na is wonya blockage me pa just a blockage no type we be friend say hydrosalpins and the mintimi nya bibia mo na mom spasm e bia na infections chlamydia on the me correct no afebo so no ku dan so no nyina bekom obi o timi ka wonya dyspareunia ye ka say dyspareunia ne den o sexual pains no ku dan na pains no so infections na de ne ba eti do be so don sabe kwa wo de no say ho aye den automatically wo dan so no nyina ba bontin but your conditions are wo ho hwehwe mu apacho mu nyina momra na mom media ne say o ba no source for 3 days say de be ya metimi I check be man so dia ka ho enti Maa Akos enche na me de man do December be wi conditions are me bobo ni nyina awo ho nsem obi ohabun say 35 36 obecha sia wa automatically o ovaries na ho de ne beba from yipa enti uba ye no ha ye di boosting man back for eba soro kama sa na wo fibroid so ade bia me sim medical scientist imaging scientist a doctor from there infertility ni pedum eno bi na me na masama ye hair bath so aka ho enti uba me say oh the fibroid dey subserosal da wo de no soro betim dia wo oh we dey cavitary fibroid and intramural fibroid ko yi free ho na bra uba say Maa Akos obeba obi ye free ho no ni amana dru no atimi de anima mana yi enti Dr. PK usu Dr. Mesunya de wo conditions za me bobo ya de bia me say infections na ya na hard enti oba utimi wasekeka wasehwehwe ne be mada na nkan bi free oba sa no ma we ni nyina no maame papa ohun nipa bi experience si ya fa ne bra hyperpolatinemia na make say nso free ono fumba untimi nyi manini nyina bra na me manage na bibia so enje fam Onishini other matters be a how biano on sanasha CTT it could be a sign of stroke but I'm management and I jojo some more than 4 or 5 times it is not normal we develop be friends say kakizia weight loss also tiana bet say we be ka krabia no abre o johnson na ochima it could be BPH benign prostatic hyperplasia prostotine ekosoro ekosoro so johnson na ochimpa be accredited show capital into what conditions am boya me obana me intimation Maa Akos na ma refer na bibia so I find there be make say Dr. PK I protect my integrity and if Dr. PK number conditions be am masama ba for men no more do keke check the cause e be diabetes so team man basa e to be Maa Akos your partners no so crowd be can we do be one way of doing things na ma ya na emboa ye pa e do be na also masesa no mem kakra so am say the be ya me masem so betimi akoso yes and say one way of doing things now we are bees back when no be 6 months 1 month 3 months 1 year also change kakra because yes we are visually creatures you who are there so to come e basa who normal it's a manoma koi to mana o kan ni na boa obi ha 1 way 3 months 6 months negu asme ekele mema no spirit ankasa enti mema de bia obo so fa de no wabontin then no de ye ne wo so enti mpacho mama samba foma de meka se mento dru keke bra ne be ye nhwehwem ne hu ne bi se de meka na mo ma na so mo play part en satien yon de du bia ma hye kakra no hand if you short eboa for because ye hu ade ya feel enti mpacho eno na etimi bua na ya adwuna send the information my spine na muja bi gina be mem na e koso nti Dr. PK usu Dr. Mesunya de Dr. 0244 87 84 31 Maa Akos me no so we some question back on san mo sorry say ne waka ni na emu da ho bibia fine na hinna emu wo oh me cho must have report highways udra before highway market abuta Grace Phyto Clinic and Dr. PK so be abetro sana dru kwabenya so ayo kwabenya taxi station or go filling station busa Dr. PK so obi abetro do yira kwan for Dr. PK so me number na was screen so no minim say was screen so the any screen so me can show so that's kama oh that's fine till for Dr. PK so number na obi abeje so okay. And that's me that I said Jame share me about 101 you look beautiful you look handsome next week so me sure say you be start to me me number is 0244 87 84 31 Maa Akos meeting me da munyira mase Dr. Nrona watch no tomano pa no oh yeah just me yinti me kwa that's fine me ya hihye ni ye be hihye ya da doctor se pa to the biasa ni ma wenyira wase ya ka ho asem so hu no
Yes, Grace Phyto Clinic ho and Dr. Freeby Bomodia which are quite watching corner onto me and show kama and now she's or no and na mama reggae de ashe kama na fe why me makeup sa e da form kama me de program she's e wo Kumasi Sports Stadium on the Unity Oil e de enhwe ni mu sa wo hwe shop ni mu a wo bi nkire wo se nwi bi a wo pa bi ano wo benya bi nwi ni bi no de ma boy ono a na ye ma me rig bibi ani wa wo pebi e wo shiza unya bi ne nwi che esanse otonwi panko a na e wo honso ne bo no e da from freshies e wo 0249 155 776 0249 155 776 nana yaw echaya na matro ne number no e de aka we ne ho ama me preko na bibi atumi aye kama 0249 155 776 freshies ye Josie fashion ewie wono na mama tade ahye yellow yi efatampa she Josie wono na pam de ono na pam ne akua eniema se ekwa asori se ekwa yie se ekwa wedding ba bi ekwa bi adwuma ye Josie fashion na pempam ye niema ye ofa style bi wa bonte na ye ofa wutwa na de WhatsApp no na chese waka chense on pam bi enfama wo abrochire regions no ba bi a wo bi ano de ohia your measurement ye be pam na ye de amaneka no wakwa akwaje Fred Josie e was 0243 433 465 0243 433 465 Kumasi Bamso when you meet me the sports and eti and share ni mo yaw yentwa yenkwa matwetwe no eso na hwe se woni mu se ababa wai owonanfofo oni nanfofo owonanfofo ena ayie nso ena wokoye nti ehwe ne sei wo free ayie no eba no ena ne nanfofo ebia ema ban bienu anam yensa edi na chi ba fie wo ban no wo man kwan ne so ena wo saye de gu aduane so ena ema ne nyina edi bia mepacho enka wo mo mesan because wo mo so edi aduane ne bi for guess se eno minim se onu kwa na ede ebesi de na abehu no na bi yawo ayie wo frɛ no waso wo ayie meboa ayie no wokoye o wadafo betumi ede na chi me wanhwe ye na me wa ayie na wo de aduro begumaduane mu a wo benya me ne akua because me ye ba bia ayie bia ye ne wede bibia bomuko nti ye ba so ye ba bedidi nti wunyame a wanya no nti bia ono so wona na danfo brebo se ono no na me ka se ne nanfo no ono mi nantie no nanfo ni bie no a odidi no ho no nanfo bie no odidi no fie nye ne nanfo bie no odidi no fie na danfo bedidi no fie wo wa na danfo nkodidi no yonko danfo fie se me ne nantie no dabi wo kwaji aduro no de na wani daso no an wani da wanwene enchenchen problem e betumi dia ba enchenchen wanwene ho but wo dia na se wo pese wunya no ehwa na wo focus ne wo on man em focus ti wanwene de betumi esi baabie aduro no wo kɔ no wo kwaji ye no wutria wo man is ka no de ma ho me ye bibia okay na wo kwaji ye so ka che wo sese akira de ye de yen on ka bibia che se ono me ba ye no ye bibia no jiska ndo mitwa bibia ho man ntu anka cho se bra na beda se dase anase be ye bibi sei wanka bibia nkyerɛ okay ekasai na Emilia de Emilia me ayina na me say ekasai wo de boss wo de me kan enkyerem watch ma me ate ase do questions ekasai na Emilia de Emilia no be me 3000 something say just 1 year 4 months 3000 something and be 3006 be 3006 okay edro no ukwaje ye no utu asen edro no edro no de me ko no bibia ojeme ani me yi na ojeme 5 million oje 5 million Emilia hunu se wo de edro aguna duanem na wo ma aposifo abeche wo no wutuetu asen sika wutuetu ayi nyina esi sei ansa na ye yiu Praise for Jimmy 2005 and Emilia also Jimmy 7 million therefore asemo ewiase wo hunu
ya de e wa bra me hwe ukwaji e dre 5 million ena post for ji 2500 mebo a okay ena Emilia je was saying 7 million. Emilia je was 7 million 3700 Yow 3700 wakwaji adro e de kwa chinchim na adwene na waba ho na wode usika bro no ye 500 wodi adro no kogu mu no Emilia ni wenya results wo kesi ka wode ko ba ye no nyina ne wadamfo ne nyina eno so kra ka ho ena nchen wenya results ekire o maye be chill police faji 2500 wapata Emilia 700 3700 what we cut 3600 what boy ekire ka 1 million yaw yenhwe what gain ya na we lose ekire asiya kwa kofa sensam bebre dia bro because time wo kwaji adro no time mudi kogu Emilia time ye bechi wo police station nyina na wani fry na wani ni wo ho na wo mubui na wo tse de wo tie abrantie premai ni abrantie na premai sem ni girem edro wei yankwocheme ene ho nantie nyina kwakwa wie wo anifra nyame ampata ko bubu monsa fa picture ne to ho bie mame ni nyina chi no wasan ya boka chen eka no Emilia de wo na apesa wo gie no yo kwase ayi wo yare ye kwa ho kan ma yo ani na ka 7000 kwa damachi ni nyina chi eka 7000 ye de eka se hospital no hospital ne kano ena ayi ono ne se na mitwa nwe yo na me yare ye no na mitwa police de no ene ono ne 2500 na wutwa nwe ono ne police ne ko 83005 ena me ko bo ono ka 3000 ena ko bo hin fa ka 3000 ayi hospital ono nsuo ne moja no moja no akubia moja mi na eno so wo free ho no ba utumi tua ne 700 ni tua police for de ni wie ni na wo wie ye na chese ho no se eduro no ni we nyina 3700 ena hospital no so o sai ko bo ka sai hospital me bo ka 3000 ena me de kan ko agogo no do bi am ko to ni yo ma 5 million agogo hospital ho agogo no anokra 5 million etiefo ena afei so asofo ya na wokokọ kwa mu ho nyina so wantwe bibia asofo mekwa na nde na miniska ntomka so mu beji misia minya na wunya na minya jese bo betu ka se o 5 bo meju 15 million meju 2000 minya na wo sister no mu wa sika se mu me kwa na mkase me dawo na me kwa me sole ya me tu mu wana mon kakra mi a me ko we say ade na ma me ni ho we yaro ma mi ameda ho dabi maybe me da no ma fa anto so ho baby so wantwe ni nyina because baby say no so da wo sena ne ho nyina pro ama ina so ho mako baby me da ne kra light no kra nen 3 days kra ka yin sakasaka bi ka kam na hihime te obi ana me nche me ko na me da na me say wo maame wo yare da wa me shoda wa me ta ho da dabi oba be hwimsi a no ko no so wo yadan wo yade nti a ne ba branch eti sey ye wodidi ma ne bidie no wa yare no so wo mehwe wo minim de nti a me san say ti maame me maame pa no ana wo maame wo problem ansa na dabi ni problem wo hu sisi wo so na wo ya yaw guy no na wo didi ma maame bidi na me maame na wo hwe no na me man wo no maame ni problem ti ye dan na ne ba wo ye aduan wo ye adwuma hwe no ayare da wo maame ni sibinsi wo mehwe oda maame no em ka se oba be hwe ba se bia obe otu oniska oda enyi sikasem ayi ba ko ana ye hwe ya woto a eno na pampers da bo wa na se na wo si pipa na na hwe na ya me na fita na me nam di pipa ahye nti ye mehwe na se maame bi picture ya mehwe maame na ho no elam so oba se ya no ko awe yo maame o maame na na gina ho nti oba be hwe kakra no yes ene no be hwe
ɛnam ka sɛ ɔba nya ka sɛ da sɛ ɔda me nkyɛn deɛ dabi nti wo da hɔ na obi yɛ na dabi nti sɛ wobɛkɔ toilet wobɛdwe nso ɔbɛyɛ de obi yɛ na ho kurabam wokɔgu kurabam ei kogu obi yɛ na wo ho dabi ɛni na de wuni ma me ba no osua o ma ne susua ɛno no ɔmo maame wɛn ɔmaame ɛwɔ nyinam woni no ɔmaja woni maame no agya yansa wo behunu Emilia Emilia na bɛgye wo free maame ne ayi wo ma ne maame nsɛm ana wo gyae no ankasa meni ne ntamte woni ne ntamte ba me yali kro ba hwehwɛ me oh an sɛ ne ma papa anya bi abosome kra wo bɛsɛnde ne sika sɛ na kra no me ana hwɛ ne school sa kra ti anadwo de wo bia na ho david ni bia na me ho me na me sim no ma bibia wo na osi ni ma bibia na me sim no ma me pacho wo kasa na wo ye galamse adwuma galamse fo de ye ni mo montra faako kura ewurawura wom me pacho ans kai wani kai wutrim baby a wakɔ pɛnyɛ ɛno betumi adane aba so ewiase de wo ye bibia na wahwe ebi Emilia ya wo de wani abu no ebia na ɔyɛ innocent ebia na baba wa ne nim ho hwe baby a wakɔ no wanfa aboade ankɔ ene ho niema ebia hu sunsanso ɛna abɛsua wo so no ama ba beto ade mesrew kai wutrim na sɛ ye pe solution a yetumi ehunu baby a ye nkɔ nyina ti mesrew wo trase ne kai wutrim ma me na fine man say de yentumi nhwɛ ma niema ensɛe kura sei nyame aye bi o sɛ yɛhwɛ sɛ de anifo ama wahunu mommy ba hwɛ bi pa yɛhwɛ sɛ de sitie ya sesei wanya redeɛ atalitare no mpeso a nyame aye bi nti ebɛyɛ yie ti kakai wutrim ne yehunu yɛnwura so lotim sɛ sia na wasi supan wa ei wasi supan pa hwɛ photo nam sia mpɛ ɔno akai wasi premai ni wasi supan pa wasi na ni no o hwɛ we no hwɛ Sweet mommy ye ko dwom na ye ko dwom me kan fo transpi natural mineral water e de amoda sani bia ye nsu papa e wose abodwu nso ye Kenya oni padua e no ti transpi me kan fo de a cho se ensu a ho tie bacteria sembia anymore na ba bia wo mo package nsu no broni beka se under good hygienic conditions e no to obi bia da wo pensu papa nom awie ni e pebre mu dia e ne na transpi natural mineral water e ne kan fo de a kire so na wo a wo bodwa sa wo ye wedding wo to akwada di na pesu papa e de asoma hoho a eno a any transpi natural mineral water dodo mo ya frame 0554207384 0554207384 Congo ointment ye Congo wo se mama nyina eye wo ba sima ankasa no nti wo ba wa hifie o ya fa Congo ointment siesie ho na enkeka ye enkamone ni nyina entu ase mfama afa redie na ni sawan pompo ekro na ntema propro enkurati hu kaka wrewre ene honam ekeka ni nyina no eye Congo ointment ena ye di etu ase heba ene pharmacy shop bia be wura mo bia no benya bintu wura ho a wo se wo pe Congo ointment na de open dodo mo enfrem 0249 017101 0249 017101 ofre pe natural adventures one ene di Congo ointment abedwa so mpanifo ejo so Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Alaska ewa wallpaper sa efe design se down some colors ya ejina na so niema nyina wo krai. Edi free Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark. Ena Sweden wode aba o man Ghana mom. Eye de mo bibia nkra ena Facebook companies ahodo ya mu nyina mu hia wallpapers no say ye hotels, ana restaurant and sorry to banking hall. Baby bia wo bia nkanka ne mo am. Mu bia FM edi TV studios no. Ba modern so be call Alaska Star Enterprise. Now wakoji niyomi ewa buomre mum. Wasanso etunton bed sheets, blunt curtains, original curtains bar, TV strips light, airport chemicals, and now waterproof chemicals. Nininanom Alaska Star Enterprise. Kumasi for Alaska Krabata ewa drum Mrs. Anocha sign on Eba Prudential Bank. Usu open dudu monom. Obe fre Alaska Star Enterprise. Ewa 0554-114878 0554-114878.
Caristic Ventures Zahara no papa enie Zahara Mr. Nini G capsules ketwa ne kese ya de kese no na ememe ketwa no ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo eno nte infections no acha wuto ase na ba woko ana saba abomoden sa won sabe kan Zahara Mr. Nini G capsules kabom na fa to infections bia asese ye go no syphilis eye no emienu na ade to ase afa be ma de eye Zahara man capsules be ma begina so pa e ma so me ma yo no atimi adimo hindi heba Mr. Enso Africaristic na eno no eye de mo bibia da enkanka ene wo a immune system no aye mrem ebra no waposo ta ya wo ya de bia no eye Zahara no papa ena Ghana fo agya tuma ya di eto ase no Caristic jesu sa enro ne ye dodo atuo ya Caristic e wo 0248569335 0248569335 Security shade system eso ekoswa aka se ne eba ne se abefo bambo pa dia wono ene betimi aboa e wasa kwan no so na eba ne se wo mo nwumadie mo pa dia professionalism wo mo gina wo mo na so pa danso e di fra foforo hom eno nte wo pe CCTV ana se video intercom access control intruder alarms remote surveillance and a home automation security shade system wo bi adwuma na pe se brano ni ho kora wotimi monitor wadwuma ana se wo fie ho hia CCTV enwumaku ahodo ni nyina no security shade system ene nei ye de ye ho ato mo so e wo bambo kwan so wonom e wo Kumasi Atenga Junction wo ben Adom fast food 0506215901 0506215909 ba heba center eye ba chamfo ba wase yado ni nyina edwane ba misisi ba mi chepe eye ba heba center Ghana ha se de he ball bofo ene won mu a wo mo ye sports no ekoba se ne kase no ensem bi ba ho ana se how bi ba ho apɛ na wo ne ne akire mu e wo ba heba center enam se wo ho de wo ye expert pa enkase ena fe enompe ayaresa de eno ane ba heba center de wanya cancer of the bone ana fe arthritis ba heba center e wo nu papa bi drop pa ya wadi eto ase e de ama wo ya wo spinal cord ana se wo kase ne ba bi na ato e de afre hom ya arthritis ana se kase emu abupon wo so de no waposo kanka enu kotodwem no da bia ne mu ya wo ya wo bo se ne ho no agina kokon ba heba center se bo modern afabra na won so ano emfama won so awon sama no ya na asensen no ye ba heba center wasan so etu yade wa hodo ebi mo so asem se ye stroke yade e forma na se twere yade yamkro ulcer na se enemu mre ya ye ba heba center ho na ade wani be kirem de ma wo mo dan so kra ne se wo hyada e wo ba bia wode ma ne mema nyina eto ya kyese wo yade no e wase wode breto so obenya ba bia da na ba heba center chemfo ba gina wo so na wode bibidro eto ase ama Kumasi atonsu ba heba center e wo Agogo hospital no e kire ho pe enkran so Tema community 60 Lashebi one more Eben Bowers Club 0244083482 0244083482 achamfo ba wasenya do wanyina da ebedwane Gasto Mr. Ewo Jaso Edu Papa yedi ye funu no adwuma wana nse wotadi dia na adwa no ti da biara da na wafu ewura wo soso a wo de no didi ya na kyesa wo bua no eya wo ya wo bua da bia wasemanya indigestion na kyesa duane no wodi ye no antimi anyam ma wonsa enka Gasto Mr. wotadi dia na adwa ana papa no so de ya na kyesa wono no bi nam se gas no wagina wo yefunu ni nyina no Gasto Mr. ebe clear ni nyina eme from abone na wo yini basa ni nyina da etimi aso no e de ama afa Mesoplax Mr. Enso eka ho bi na eno de wo ba wa fichi kro no sanioma nko ye wote yi a anase emayi a wadro no eye Mesoplax Mr. ahimfie ho niema na nko ye eye kekaye anase se pampan na abegina ho a na wa mawonsa aka Mesoplax Mr. ubenya biato ewo Misty Herba Colenac afa Cap Herba ososo a wo sunwane ene ne mpotem de na kyese Ecus Pharmacy ena afa nso kra no repash ewo nyina ubenya enu papa imienu Gasto ena afa Mesoplax Mr. no ubenya bi ato dodo to ya frame 0248778899 0248778899 College of Medicine and Allied Science SNK will say admission eguswa ekosom woba awie senior high school na pese wonya first degree ewo health information management and also say wo pese wonya degree ewo bachelor of diagnostic imaging the wire science program bi pen na pese wo to so e medical doctor munyina mofo ani nkyeremwan ewo College of Medicine and Allied Science e the science no wo mu sua papa boboden say admission we woman emfa akọ ho wo mu fees no ebo no wo fom pa
school penny force who page mu bi asne media ya frɛ abre biada wɔn bɛgye so 0208 45 65 56 0208 45 6556 email info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh eba no malaria wadro time herbal mixture malaria no na se da bia waye moso ma onsa enka time herbal mixture na emom hye no so asa na be fedre din ka check hu se wanya malaria asa na wa hyase se wo fedre wunya check na malaria nko ade a wadro no time herbal mixture wuntimi ni di waposo ya immune system no ayemra edro no TIME 0244 417669 0244 417669 Grow Fine Herbal Tonic. Grow Fine makes you grow fine. Grow Fine mojedro super mojedro edamsom mojedro wo be no mabede da wadwumam na emomo no wo no mo no na chesa hoode no kese pa woni padwam na se wa wotaye mmere wakomaje uhwinhwim ana se de subidie aba so wadro no Grow Fine mojedro na se wontumi ni di da biara da wo na so wontumi na ma wonsa enka Grow Fine mojedro wo so awotena se meet aduasa na wonna se taye na wonsa untimi tinetena wonsa mana setache wono Grow Fine Herbal Tonic eno na beso sa hawo no nyina no de ama wo Grow Fine da bia da se no de ye wadura vitamins na wo mo ni nti abre bia da na nipadua no apomuden sa so ene bo ho ban pa di free infections ahodo ho de waya de ache wo beso de agina wona so ntempa no ade a wadro no Grow Fine Herbal Tonic wo mo waka da bia edi atrentwe wo montenso eno nte wote se ka ne kwa ye agina na je ode afi herbal shop any pharmacy shop bianom ubo wura ho a wo se wo pe Grow Fine and am say Grow Fine makes you grow fine 0244 596532 0244 596532 Emax Global Link Limited was here link globally wa pesa utu kwan na sa kwantu aba so pa na so connection ma fo nti wo kan kan wani a wonya hunu nipa wodi sika ne fa ne so amotimi atu kwan awie me kanfo Emax Global Link Limited e dia mawo se wo mo na ebo aga na ji hye dodo no a wo mutu kwan ya de sua na ade kro anasa adwuma wo konsra hwe anasa wo de woni abusua ni nyina mo pesa mutu Ghana ko bo mo sesen e wa man bi e te se Canada, Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico, Brazil. Sa we nurse ni, sa we midwife, we teacher ni, we engineer, businessmen and women. Upesa utu kwa nkwandea. Emax Global Link Limited. Enya kwantu ni akwantu dia watu kwa ade dia wakwa kwanya baby ada asundwemo na wanye adwuma ye asadi sika banachi ebe bubura. Eno ntu upesa obetu kwa kwa kwadi senseme ewo broni kuro mu nkwandea. Emax Global Link Limited ye kanfo ade akyerew. Wonom ewo Kumasi asafo woni Senate office ade anhwe enkran. Wager White Cross woni West Africa Decotals ena edi enhwe na channel so. Wutu kwan na pesa ofa wade ene adoption so enya nkrata so Emax ewo ho ema 0205874034 0205874034 Power Specialist Herbal Hospital. Wamo ani asye ya frase wamo dia basobode ewo hepatitis ne yade ne na yaresa emom hepatitis A B C D ana E wo so akotwa scan na anu ada ya ka che se wo brebo no apagya honhonom de sciatica ma ne to ase entini atwetwe no sa so na de wakonya kwanhia sa wo kase ne emu abuo anase ato ade afre hom yemkro ulcer eye kompo yade ahodo bebre ne de ka ho nyina da eye Power Specialist Herbal Hospital. Wamo ene wabi bi drop crogen ya wade betu yade na se ede amam eno te Power se ehwe no mekira kwan ewo Kumasi branch fe yase Lake Bosomtwe kwan so wone Jasbro filling station ena edi anhwe enkran kwa benya Pokuase ACP Main Road won ewo Hotakrade so Anaji Estate wone Anaji MA Primary School ena edi anhwe yemfre Power Specialist Hospital ewo 0244 544422 0244 54 44 22 sweet mommy. Yo, ahaya Akoma 87.9 yentwa ye ho emra ye twe ho ba na fe ye de dia ka to aso akonosem ne ewudi ama ne homene so na afei so enipa boneyefo eni ate na wonam mia ni topon bi bia mo no bonfo kra mu nim na 2022 mu no frame ka chem say oko ni papa o infante anajo anajo de bari se de yen ko infante enti san na ko pombo anopa ana machi na ide oko
ɔsi de bi bɛkɔ ɛna mmea misa kɔ gya no kwan ɔkɔ ɔhyɛmataade kɔ sɛ ɔkɔ no wɔn kɔ mfante ɔkɔ ne mplan wɔ adwo so etu ɔkɔ no ɛna ɔfrɛ mi baaki sɛ akora bi wɔ fie hɔnom ɛfrɛ ne maa blanti ɔpɛ sɛ oni di nkɔmɔ ɔfrɛ line na wɔn fa so oni di nkɔmɔ na mi nkɔ ka nkyɛn na mi san back na mi kɔ ka kyɛn sɛ ma emilia sɛ wafrɛ wɔn dɛ ɔnfa na wɔn sɛ wɔde phone na yɛ dɛ esi so wɔ dɛm na mi sɛ okay kofa na wafrɛ wɔn eti wɔn kɔfa phone no maa nkɔ na mi kɔ tɛ mpoma n'akyi sɛ mi tie dɛ ɛdɛ ɛkɔ so na ɔbaa mi ti mi nya bi aka ti kwansi ɛna sister mi na ɔsɛ ama frɛ wɔn fa na ɔsɛ phone si so na ɔsɛ hwan na ɛdɛ ɛbɛ frɛ wɔn na ɔsɛ blaja ɛna bɛ ka kyerɛ na ɔsɛ okay ma bɛ du na ɔde mi kɔ fie nti ɔkyina no mi na mɛ pla nti ɔbɛtɔ ɛyɛ asɔre na ɛdɛ ɛpla ntɛm amɛ na mi ti mi ma ntɛm saa ti mi yɛ amɛsala afa kurom apataale baako bi ɛsɛ de bi a mi kɔ kurom kɔ fa ataadeɛ ɛna mi sɛ okay ti gɛli pay na mi bowura baabi na mi tɛɛ to ɔkɔ yɛ na ɔbaa yɛ na mi dɛ mi yɛ ma adwuma mi kɔtwi mi de mi load kɔ akɔ supply to ɔbaa yɛ no ɛna mi sɛ maame nti o bu mi sɛ ma gyimi ana eti adeɛ a mi yɛ ma na eti enyo ɔfɛ deɛ mi yɛ ma de bia anopa 50 enwule 50 anopa 50 enwule nti deɛ mi 7 years nti deɛ mi yɛ ma na o kɔ gyi loan me ɛna mi twia cement esuo yi baako cement baako 30 pesos me cement o to nsuo 40 pesos na nsuo ne yi cement baako 30 pesos me no kakra wo kɔ nhwe wo nyam hwe wo kɔgyi loan nam dama say me total show bema yawo ɛna edi enkomo no bema asɛmwe emu branches ne dɔso nti no yɛbɛto aso yɛbɛtoto yɛnsa ɛde afrɛ enipa bi no mo yɛ involved but adeɛ ba akɔ ɛkyi ma adwen sɛ ma mbisa wo yɛ ansa na ma bedwafo aba baabi a wadanfo no de wokɔ yɛ a wokɔgye sɛ aduru no wokɔgye yɛ no a anye yie no ayi emi wani o nti a backfire anye yie wo sa kɔ back ɛkɔ ka kyerɛ kɔnfo no sɛ sei na asie ɛna me de yare yɛ no ɛna me de yare yɛ no sɛ dabi sɛ ɛyɛ saa no ɔkyi me tu mu no nti na boy no de me kɔ ende na number na yira boy no de me kɔ no na ni number na yira nti wa we de enye no kɔ nti wa ansan ya anko obi man kɔ kan kyɛn sɛ this and that dabi ɛna me de aya me de aya be list me nko obi wo de aduro no so ma wo no wan kan kyerɛ sɛ wo kɔ na anye yi a bibi sei ne besie dabi on ke bi ankyerɛ amo amane no mama ni galamsey so mon kundi na fofo anko rewra baabi a galamsey ni de ɛyɛ yɛsɛ workers yɛ de dabi mi bisa dabi me sɛ wo ne wo man ko rewra baabi a ani de obi na yɛ no bɛfa sɛ nko yɛ wo bi bɔne bi a bi bɔne yɛ obetumi ayɛ wo sa abedwafo mre me brɛkɔ yɛbɛto atiefo yɛbɛto so wɔse yɛ ne Emilia edi nkɔmɔ wo maame ne sisters mo na yɛtumi ewrewra mu hunu sɛdeɛ ensɛm ne sitie pa ɛyɛ huhu mu asɛm according to no na je sɛ yɛtumi ɛpɛkyire na abrantie ne ho ɛtɔ no Pastor Julius Akwaba akomejonzo blanke sa yellow ne matching asa aye yellow matching style black be inside there so a combination send it no the ebobo no kokoso no I know your wine and I hear the good and sounds when we are just God crash kakana kawo ize lo nya ka crash na le ka ya je crash mi ma na o na ya me crash wa no ma difference ya fa we nu so we do all the fast papa de dia na ma me ya wo crash eka wo ka za ma we eka the crash na ka ma no ya ka yes to me nyina say yes say to me nyina yes say to me yes sam
Kama de yin. Tom na ya de egu ya so. Dr. Fighto clean eno no mamema no enkenya ejinja. Yes. Na to ma one way dey say. On dey say no kan nya say dey momo kan. Sa pepe so for me. Say no say kan. What's to ma no se mu hunu a ena gugu asa no a che say ejinja ade no. Adwe ne connect moja ne man spine no. Na spine dey abegina mu. Very good. It is say e ka wo yo So doctor. Enye doctor sam. Psychologically no cross off. O ka mamema. So for no cross. Toma ba ko ne boase. Musiesie ye. Da bia won straight. Da bia won straight ya de. Enye ye ne se ya to. Eye Toma. They say that's any active you what. And so doctor kaka. So mo ami ati. See ye ka. E se mo na mo Toma ye. Emma. Say the doctor kind. Yes sir. Dem ka the doctor kan ye kra ye nim. Eye Toma, mo se sam adwene. Mo Toma ye. Na ye hunya akono. So for the you are enko patasi. Say ya no mo ya. So for you are enko patasi. Patasi mo patasi di o yenko ni enko to. We ni pe na oton bi. Yenko ni enko to. E ja wo kra to Toma e di se. Na nam na. Me ko sia. Game. Toma egu na asene na poti ti say yes so and am say say ma adwuma ni so wa she Toma ente say ade na ma wi akete so adwuma ni so ye de obo hu ade mo she Toma na dan na fe de ko fa me say oh na ade na doctor class na ma ye e ko rounds e ma girls in e ko rounds. Oh, yeah, but ni ba cheno. Oba ma de be ni ka ba flap. Oh, be da. Oh, yeah. Ya ka se ha na ye bo. E me ma ni ya ka se be ma ni china. Che se be ma hu oba na ho fe bi obenya na nkwane na koda. Sa ya ka se be ma, but no che se ma de mo na mama kata ma. Ya ada ye se ye hunu. Mo he ni o ma na ni ma so hwe mo. Ya check ba. Mo ya so ya hamu. My goodness. Ya date. Ya me de boafo. Thomas mama ko fa de mama kroma e shi o. Eh brother. O chama na sister we so e. O hwa so be ka sa so Ma ejete bo. O de me ka 2 minutes be me jama. Because ya odi ya beto aso. Nsem gugum. Ya beto aso nsem bom. Ma say ya problem na ye say why suspicious. Say nani na efra no. Either say per communication ebeye ne obaya waja ni ama na so ayeshi ana ne maame because of say the nkomodi ni sikom. Ko maame ho. Ko maame ho so a ko oyere ho. So why suspicious. And the second thing here say adru na okoje ye no ababa wona anie odigudu no wanie no enna atiafa no so enna ama nani na fira ana se eye na kire ni fira se aha na komo ya din nyina na ne tofa mo pa ha ni gina na aha na mi gina ama makasa ade ni bibia da sese na ehu because ma se yem fan se ye wi mu ani fan se ekoprove se eye ababa wa no na emana ni fraya then the question will be say any ababa one from day one na on ne ware ye no na ne botaye ene sen empana just say for 1 year and from day one na 2023 yeah okay it's about 2023 it's about 6 years cra anti ne botaye ne sen from day one na on ne etna ye no ana se otie nkomo na ase o anka bibia mesi se bia menene tene me ye ne boni bi ana bia yukusi se bia eye payback ena oba no so ye no aka se bia ena me se na no de sivi ne tene na ni anye ho a bia o de aye me se enti then se ko ba se eye oba ndi ama na questions be bire ho ye bebusa 2 se anye oba no e ko ba se eye ne maame ena ne oba no aye akwan a the question about was na or the aye ne maame ntia ne maame ne obi eba aye akwan because one we dey make statement say o maame ne get ne nhia
so na ni hye ne kuroma de ekoba se mami no e kasa de mu mu ko atu ana sa na e kasa ye ka no ade mu ko atu so e ba na say ye bebusa se e den no bride dia na maame ntia ne maame timi ni ababa no ya kwan e fre ni because man if I ya de keto so obi mrepen wadi wo mrepen and the pictures and the pictures na kwa o timi sra pokra me na ni na and the pictures sin and you also yet yes oh yeah guy me so go 50 cent and tell their head and chair good kuma wajina ni pen driver ni driver ni wajina ni pen enti there are ma nsembise bebiri na mebusa wo questions we ka se beto aso nsembise bebiri wo because ebeye nwanwa se ba tan and not just say ko ba se fa se ne ma me no eni hu bia aha na bebesi se ya na nko focus e na wo ma me se oye be franka onye wo na nko tena wo so na nko ku wo ene ade se drive wanyini dia ka fe ni frana fe ona beza mchana enti sembebre wo ama se wiemu prove se wo mu mienu a ene na sembebre wo ya beka se am prove sanso na ko ba se aduru na nko de kogu ade na bia enye for girls ampa then no so be no foto e be 20 for 80 actually say enne emrantie bebre hu oba no hu so Thomas o meka na ka say ne krum ha ye hye no enne Thomas mama ko fa bai obi ko bro ne de ko peto ma hye o de say wa bet enti hu se to so bribrib no dimirika no for girls akoyere no ube hu a go menetika kwa fom menetika for girls no ma ense me bire ne die kire na me say wo kwaje adre kra de begu aduane imu yi enkwan imu yi ene ofre yie ba ena danfo bi di na chi ene wo mbedi bia we get one get 3 free get one get 1 free wo mu nyina edu eno so de ntokwa foforo ne beba eno so another pressure ma bebere wu ya me say case we dey see wu ko sia now all these questions are going to be answered the number one question be answer ayesa ne maame na aboa me ye fire nani a den ode aye ne maame na ayampasa maame timi ye be ye sa ne ba ho ye be ko hwa ko ye because ne nkrofo ya na ye tesa so obi akasa obi ye be fo a ase ayampa ananyampa say ye be say ayampasa o ye be fo eno kwa de nyaye but the fact say wakasa o ye be fo nko an na so wakasa be na obi ye be fo ye nka ye ka it is a ko basa ne maame no na aboa me ya say ne ba na den ho ye be ko ye ho adwuma say yo ba no ne tena no so aba no so be adwuma say ye duru say yo no no so akofa free ya say duru no so na dan ya fa no so a eno so ye be huru be ade be fa enti ye to case so ye wi a ye be ma etefo ahu de da ye beto aso Marco ye to aso yi me de ba bia na ha me ankasa nse se you know onu ankasa galam say no omuchini me guys no omuchini pa ena edie pa na girl no ye ya eye ne se onkwaje duro emra senye kum no obeku no ena ye for girls ena oda so do no a edie ne si kwan se ememe bi ntimi mafom na adie bi wo ho na omo ye ne enya obetumi aba fom aka se o odo yewu mi amade no de me ye enye fa cheme edie ne si ne kwan ememe bebre enye yemfo nso ontum igo because adia wo ye wo hunu se wo geli obi dane so o twempna enti edie be nkoa ne akanwa enti wugina ho kikikikikiki na wana na oba no kra wo bre oba no bre wo se ma ko adia ya ne se adia wo nyeye na ye de to so chenchina agitum no oba bia be ka se ye ma bre bra awari akro baka se mabre ko ne ko fa de ontwempona obetwe ne ho no opani ba bia atena nti adan na that time no ememe bi ma fom na nkopa ne chawo se oh e bia fia asema mi kan ana Evelyn asema mi kan enye noa enti sa nti fa chame ne sa abra edi ne si wo ho kwan sinse wo de ne be wura baabi ebisimi koku no memfa de nkotwetwa ne tiri ebisimi mo ne dua saa ne o ma na ya na efiri hemfa enti yesra mema binum se mo pe ade no a na wonim se wa yemfonso a brafom at that moment the ensai wo ensai bibia mfiri wo ni padua ho brafom mia na meka ya no we na kan ye na nso akua de meka ya no enye no kore facha me na kan ho bra me ho esense ye betu na mo a ebeporo so awie ye ne asem no
ennemera ho papa awieye eni asem no nsem ni nyina be awieye no who said that time na say usisu a wo say nhire wo hyiran wo fe enioma ni nyina fe se wo hwe ho hwe ni shensi no se de wosi atete wani achi se de wosusumi tonku de sra wo body na wo hyɛn wo tumi to atade say 1.5 e de hyɛ shirt nko a o designer shirt na wo de amano na girl na ba befa enehwe wo da fom pampers a yede bo tumpo siafo so mu nye sika to na paper we wo de show to na woni a woni a ebe hono no na hono etusa hwe wo ho na nso nka wo ba fom pa ache wo pa ache wo a anka oba de oba sakra ya na wa dese o me say wa boho wo se adro no koje senka enjofo no na montua wo sika ma wo sika no ka ga ne do ya 3600 ye hwe ekowi a kire ka obo ya kra de wutumi keka ye yi bia 7200 yeah it doesn't make sense yeah ade a wo koye 700 kra pata lady no with the 2500 ma police for no ukoda hospital uchi 3000 edro no ukoje ye no oje ne 500 ehun niema ema yo eno de na your ban no wo pem on the scandal de ke say na me ko jofuna na because we busa me say question no eno ka say o pese omra ne nche na obusa omra nche me de because usu sika na oje omra me ye den do say hono obra ya chiro ka say ma fe no mate de o pese o chiro na me ka no se ba de ye dwaman yes ena woko anu na me ka hantan asem wasa fe dwaman anu na me ka hantan asem anu na me ka me bia hantan asem no Atanka sasa tena na ku ata no wopono bro wo se ko pato bro wo se asem na wo de to wo ba no so wo pɛ wa ade bible kraka o se sa wo yire bo adwaman na wo pɛ wa ade afɔ wa ade bɔkɔ fɔkɔ na nyansa mpna enti wo pɛ ɛna wo tete wo ba no wo so ni madwuma wo ba no ye enti waka ni nyina kyerɛ na wo nte ase na wo kwada dwere ho no pɛ wa ade a ɛde ba ebie mu a kofo wa ade kopa ne kyɛw enso wo mpa kyɛw ebi timi di amanfo chinchiri ha wa asɛm na wanya no wa na wo pɛ ne wanya wone nkosua kokɔ kosua tuntum fa ne hya ha kosa ne nase netie fa kandire tuntum fa kandire kokɔ fa gina hɔ ko gina so fa ka tupunu mu twa wo ho fa wo ho ahwan nya enso ade no ɛsɛsɛ wo kɔpɛ nipa kora kyɛw pane kyɛw ɛkyɛw pa ekum nipa ade no maye mafom fa kyɛ me edie be bie ma me de bia me kra me ka me se ma ya Akoma no ete se ayi tebam edafom emema ni beka oba bia na Akoma aye den bia kire se ye show na ye dey abroso e na ama na Akoma aye den oba bia na Akoma aye den bia kire se ya show na ama na abroso e na Akoma aye den na nye sa se ba ma ekwa ne yire nchen wo fom no na obeka se oba pa me pa cha ofa cha me utumu se oba na adehe oh adai enu anu no wo de ka fa bibi kakra ka ho e na wo pede e de na wo bedie mento de na ema wo wo fa ne fa ha na kwaje ho ahwan ba ko bi ma no wo yire wa moa wo girlfriend wa de he me de me hu bi da e de be ma no wo kotokra na opam chew wo hunu de wonye no ho me ye ne den me de ache no esense wudi ni bechini wudi ni chini no de aba no wode won saba ko na ahwe ne su o de akari nyina ehwe wo awo so enti ye nhwe ye wo ho ma ko ye beto aso because me won sem bebre so go ho mi wo bi go ensam we yan to aso evangelist ko ade almost of free and Akoma FM 87.9. ya kai won aduaba fruits da wana jua no ko ye ko la bi ko batu no man ati ha eno ade na odi ye ano pa wo se wo sori ki na toilet papa ne jamo ko di amango Jamen no baba ya kula wi me kasi ja baba
Jama pay you di no do. Jama nkai akaba ko na pro. Kesa wo funa ya kan ya badu do awudi nsem gum 87.9 free back free pasa e grave ni nti wona number di wona nam ko ba wontia oba bi na so ko fa be me bi yere one over life ya no bono e ya da won ti sie ni won ka du kuro so she ba we man o ba we wo mo foke mama ade na to eni yare eni wo beti atan say the 100 years se ba bo nisi wani ya o ni pepe ni nasi ya to Akoma FM 87.9 Kumasi ana baby atuna dun se ne maame ni nuanu obi a reject o sa the question bi se tama na ogira so na no ko ba na na o mo bibidi o mo aduane o mo mama anya no kure bad time ne ba be ma ya wo kwoti bia we mu ne ba tan yi nani se ya o ba o keke no o me da nche o me da o nche pe o yere no o ti me da o nche e pia ne kwoti ba yira wu hwa ama ho ma no ambo mama ho na sese abranti o sese ya no onko dan kai me ba patias no bu obi se go fu mi 87.9 nti kanin yes ya nanti free akọ ke kusu ko tonche won koy do mu ba no du ochim ana ba ko wo ye ye nyanka ma de bi wo ho so nya wo ba bi o se di o nso no ho na wo fa no na ja da ba ko no hu won de wan kasa wo bi ade chi no masa fo mo nche womba ya bedu se kuma se anu mo bedu ade chiye na we nchire na de wanya hwe wo kwan to nchire tentem no ya no aba na won nchire nsan da bi o chire be ko wo ba FM 87.9 nchire nsan ni mu na da fu ja mo se ko de o se mu ka o chi ye ko ho no akose ho na ma won nchire on de wo ye nso no on se won nchire nsa ye kira de ko nchire ko na ye de ko mi ye de na esi a wo ko nchire nsa na be de asa ko ba ko su ye nyina e ba ye to no e ye kana me de asa wo de nsa ye odo kai wo chi enti abante on kai na chi ma me fa nse again what you obey di na wie no afa 3000 wa hwan ya wo si akoda aka e ka investment an ko e na ba ko e ma so ba wa wonya ba da bi ubi bi obenya bi obefa we nya kadan we mama girl yi bie na so okasa table no beda ye friend mo bie na so okasa table no beda so enti osila kaka litrim afi ba ko pe eni enko akiri something must be done ye betumi aye hu biribia ma na ye yie enka akiri entini na asese ensese enko akiri elunti onye very careful na on kai yese na fu ahye ye kai ni nuaba odi pe ana odi amango na odi na apro ana ko we guava no anadwo anadwo na odi na amene na odi se nuaba ne danche on kai ochim de wo ye ne no on kai se okaka we nyina no nani ba no ho so a nyame betumi abema ye bibi afi ba ko pe de enche aha chense odi be hye dum ni adan na me maame e na one me yire ne ge ne ye ba ko e na se esa ko na wo hye nipa bufo mo ye be se me bi adu ye solution no betimi aboa ama sa ne ma o yes wo dan nsem ani kakra question na wo push ni ko nya wo na ye judge papa e na wo push ni ko afi na mate de wo kala wo boa wo nim de na wo bisa de pa ba na person dodge question no nti ye be sere no o mra fo me bi ye se ye payar sa ma no se wo payar sa ya kasa nungo tamu nsuo kura wo anu nsuo anu na be saw yare onye na ne ho ntom odi agora oyo obeyo no ho ba man go fose solution o mo peto mantona Transpeed natural mineral water say we do ujuma bi asorefo eyie party engagement wedding se ma mun ku so pad kula no mena nto pad manu bibia mi a
eti de na nyofe ena okay me say from echi baby ama amane ama me patu yen de odi dina tam so okay ati into so sikabi on no fama de emam so fama me ena me ko aduma nti me ko aduma no ena me ko susu hu chema na fu say seni again na ye meni nje eni makoma de enhia to be me de no so okay what be bo me ena ko ye aduma ni na week ni wi no ye say bo be bo me no be me ko madam fu bi ho ni ma se bi ho no ewo nkokokokwa mu no so okay ti ko na ko wo chema fada mini ke bi e fel milate na seni no escape on obam so be so obum kwasi no so okay obey mama de ade obo do na kogu ni nkwan mudi a oba na wono ma mi kwasi misikan fast obey de obey mama nim siyo mate sam wono no so na gen sika mi sika koku di gen wono mo sika kuto bani na chin bitwa so ti gen no eye no fieda ko fan kwan no ni mi maame ntokwa sem de poison begu na dwan nim sem ba be kunu gidi wan frame ono so wan frame maame no anka nche oh me ba sini me enti me pa chow munye dai mun frɛ asumesi mi sɛ ma betintie no ko anya no kule okay ati wan kan kyerɛ anfu bia no ni maame no kuya na maame no so yes me ba ja de on ti mi frɛ poison ni odwan da na ko a ya asam no se de tie bia beto aso maame bebem nuanom bebem Emilia bebem na ye rere mu 0322498035 0322498035 0243 114497 within the hello hello we didn't baby afefri oh yeah na yankwa so we didn't baby afefri Wait. We didn't baby afefri okay the obesi can no 0322498035
035. Within baby. Okay, my uncle. I can't see him. I think because the whole country, so bad, I am so bad, that's it. Within baby, I feel free. Oh, for quite a papa. Aba Masuwa Santuma Kofia say no tako. Aba Ame man wa be gafunya mumye dwana Andrew Shumeka meto nka chebe bia obi ameto chia kete mapa. Aba de bia mutna fi. Na mo nsem ambeka e futu sem e de maye ye tifo wa ye ti muduma di papa. Oh. Na de ni ka ti wo bia wo tia ta so e wi tia ye we na wo kwa. Nsem wo and that we won't control so. And that will be CC. And the other place said you want to be out. Now, so now you may be any should be a woman who say, we green it, and the one who want that over. So, in case 7 years about 7 Minister for Quata, we didn't baby. Went to me, and you know, so 03224 98035 03224 98035, and that's a 0243 114497. We didn't baby a free. That's it. and that's Young wedding, young cry. but that's what I'm saying. You know, when I want to share if you yes, so we are the next patch. I don't know. I want to say the uncle, I don't know the living in the years. I want to say about that's it. Yeah, Joseph. I'm sure we make my family mother, Amen. And we know I'm sure my face will I will bless you and my patch. So I don't you, and in a way, it's clear a bit of woman in my country. People be out of Brazil, and I say, in the patch, see ya never. Don't go come. Amen. And so we didn't baby a free. Okay, if I say a friend, you can put the okay, young cry. Mama say, you mean the brand of all baby. Na baby got you get another say, Dana. That's me when you give me part of the say, I was in front of ourselves. It's a year different delay. Now I know I think it won't get back to you. And you did it a whole mistake in error. And to say, down to say, no, what can I do? I don't want to win. I am not my own young. Let me go to the citizen of Tona. And my very excellent man. That's it. Let us say, Mammy, for your chat, so didn't baby a free. Papa, Pamman is why yes, and so ye brand aso, said ye Tibia, ye better so, and into the Bamodia
fridge mu nefa wo de no comment no fa shem ti ada e beto aso no na won so wo de aba midin ade Maa Akos ya Akoma 87.9 FM program no ya Akoma mu nsam sabre de ebusu epene sami ensampon Shwaren little Mohammed team ni na one my krado Akoma sports or say the powerful sports tina when you afidie no free ha ne wo pe no eno a na wo mo bere odi ama